langa nai o le tai au Ame o le la ua punitia po I puau E sau malua wha susu I laua la au Sa sala le punga la au matala uau E tio fo I Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso wha popo o le o langa Le tai au nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Le sua malie o le vine ula Mapau whaunga o le lupe lunga o le moso oi pura Le langa ali ua pua ina mai lona manongi Le asoko ua foa ina I le Samoa moni Le tio fo I Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso wha popo o le o langa Le tai au nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Valo ia I mapaupaunga Le vihinga ua whaako ia tuile matai Tangata soifua ua oli oli ma Faafetai Le tio o I Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso wha popo o le o langa Le tae au nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le lei o aso o ai nei Samoana Le tio fo I Samoa whai o na tae au Le amatanga o le aso wha popo o le o langa Le tae au nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana O le tala le lei waso ai le atu Samoa le atu Pasifika po fea lava o le Lalolagi winga na pese ia ua soo ia Samoa le tala le lei te le fasile fa ia mea le o le se temi tatu tala no iai o te manatu o le mesili o na taua ia o avanoa o tatu maua ua mofo le nei avanoa o se laulau le lei ua mawhai fōi on tātou wheloai I o I mga whatau soifua pe upo le tātou atunuu. Tātou wheloai lumo nuu ele o tua nuu. Faafetai o lea ua tātou lio wai ese fōi ana nafi ia. Te atu lea so nafi ese lea so nei o ana nafi o lea so lua. O nei o lea so lulu. O ana nafi o lea so lua sfumatolu. O nei o lea so lua sfumata manfa.
o lona winga, ese, e le tutusa, fōringa tutusa o le aso, o na ingoa, o na whainumera, e tasi an me tau te tutusa ai. O le soifua ma leola, tutusa mātatou leo tau te whiola. Ioe, pe tele au tupe, pe le eni au tupe, tutusa ta ua i leola. Ioe, e moli mau fo i le tusi tasi ale me tutusa ai po le tangata miotonu, male le a miotonu, po le tangata poto, po le tangata vai, po le tangata umi, po le tangata pupu, e tasi ale me tutusa ai tatou. O lea oti. O mai lo le oti a tatou, e launga tasia, pe te whai au, pe te whai a onga, pe te salu o taota, po le alawa mea, whai mai are tusi. E launga tasia mātatou. Pe ao o mai le vaenga leo le soifua ma leola o le oti. Po le hafo ilo fia e leo langa ni e te o lai, po le hafo ilo fia mauarulunga o tusi whaelonga. Po le hafo ile tele o autane, tele o auava, so tele o lau whanau, po le alawa to inga me e tatasi ane me launga tasia umai tatou e na o le oti. Ioe. Whiau tau fo ina mo tātou le nei aso. Ia, whau aula u whatalofa. Ia, e au ian u whatalofa atu sa moe lau whafonga i le nei aso. Faafetai i le atua ua taitai mailau soifua a o su wola, mai mātou uma. Ia, toe au maia le nei aso. Vi ia lo nanga le lei whasoa. Ia le fo ua mawhai o no tātou toe au lia Manuia. Wan tātou whai malanga lava o le whamea tai le ato. Tātou tau mate, pe tātou te au lia le nei aso. A le malanga lava ia ar tangata e malanga mani whaatuatua. Tātou te o pe umana nafi, pe umanei, pe umatai au. E leo se mea na tātou e whai, e pule le tamaloa, e pule lo tātou atua, e pule lo tātou matai. I le teimi o tātou, ma le aso, tātou te o ai. A o ia i tātou la le mearo fasili o le soifua i nama leo la inei. Leila se me sili, whai maia le lau tusi o salamu. A o ia oe maa u leo la, vivi i le atua. Tātou a mata le vi inga. Tātou Faafetai le atua mai a whaawau ia le tātou pokalame, ia masea nganga whaatalofa, tue whaatalofa tua ia tue pe mai a ia sia tātou ia whaingana tupupulea. Usi mera whafon. Faafetai tere le atua ro mātou tamai. I oe ua so ona ori lava o mātou loto. Pe au mātou manatu lo wanga le lei i o mātou tangata, leanga, ma leanga salo. Faafetai lo le tu la fo ina o i mātou e uina e vala au ma inisi o tama o tina o uso tua whawhine o whanau pele. Ai o lo lava fina ngalo. E whaito o tasi. E le aiso mātou iloa, e le aiso mātou poto. Pe ao o ina pai mai la wala au i o mātou tangata. E o lau pule whaito o tasi. Ai ui lava o lau pule whaito o tasi tamai. O le anganga Faafetai awa ua e pule tasi tasi. E te leo au maia lau pule ina ia whano le Lalolagi uma. O le vi inga lea ma Faafetai awa u whatatoe pea i mātou o tō tele. Awa e wala au mai lai e iei fo i o mātou taimi. E whaasosoa mai taimi mātou teo ese atuai ma le Lalolagi nei. A le vi inga i lau fio. O lo tausi pea ia i mātou i aso uma o lo mātou ola. Ia, a fio mai a o lo wanganga pa ia e au ngani atu. Ne ia wina mai e tauto o lua se au nanga o le a whaia nei. Pulam wha malama ma tā upu. A maia le poto ma le mawhau matala. Ina ia mawhai o na tala noina ni mata upu e ono
whaamalamalamaina ai I le whaafonga ma whita whaafonga alo mātou atunu. Whaamangalo au, whaamangalo I mātou uma. Tātou ma oe le nei aso, I le tōtu pai o e ke riso lo mātou ali I mat whaola. Amen. Malo Faafetai le ua mai foi le soifua ma le ola. Le ua umar tatou lot pu'ua. Se le iar tatou o ioe I tatou matai. Le iar tatou a mata mea ioe. O afu I pi o le mata I sau. O ana le ai tamarona. Ana le ai le atua te taritonu ima. Ia o ani tatou mea o fai le nei teimi. O ai e pule le soifua ma le ola. O le afuanga le Samoa. Le atinu pele. Pie a mata ia whapea la utautua mo oe. Le mwhai no ua ese. Ia pea ese le nei potu whasala lau. Ia I le o se masani. I le nei whai ma masani. Ai o le tautinonga o le whatuatua o le tangata. Ia whapena. I le whapea o whai atu o matua mawalunga se ami o tonu po le ai. Se nei tifuwa winga se sisi. Leo te whai atu ai. I le lei ar tatou amata mea I le tupu anga o mea uma. The source of everything. Who? The man above. Ia lalasi mea te tau on tatou sapi, ma tatou fia, ma tatou oli. O e ala il taia. O ai se whaiselot. Wan mea monia. Ana whape malama el neil taia au whangwhangu mai au o le tinao tamaiti o le ai. Ia po te whangwhangu tu fo tina automatic o le ala le mela fai oe fetu e se ata tu tala fia tama tele fia kama ma fia kengi nga fangu ko le lo maku o le ai pe fangu me lo matu o le to ina ia pa wana me oe o le fau e lo ai o le o ina tato nei me fangu lo le ai oe awon mo e fesilia di tupu anga me uma Siri whawhia, ta talo lo I le atua le timina. Mai lea, le loto tele. Le loto tele tātou te go through ai. Au le I mauru telefoni, wala au ainga, wala au whanau. Noi. Nanga masani anu utala noa I le nāturo mea. Whapenare soi fuanga maleola. O te whatalo whatu inisi, whain whatalo whamai, Maria Wilfred. Ioe, Happy Anzac Day. Pi o nei lea so Pauale mea Samoa, pi umai lo to yesia so malolo Samoa. Io tele loia New Zealand po la Australia po la tu Manuia as a holiday. Ia le Anzac Day. Ia ese fo ile so le Veterans Day America la to ia ele io iai patalo fatu o io tili la vea ia le fe me fitu fitu minute e te ele tu la suma le lua I to tonu o Sydney Australia e o fatalo fatu sia wore mau hunt ia te lo tatu te felo I taeau le tatu I le panel taeau ia le o fape mai le sunga ia mau ia o le ono minuti te ele tula tolu I Samoa fit fa e fa tula I se Samoa mai mato nei
Ia, whātarofatu, mau malo le tautua, malo le fonga, malo le ono sai, ia i lātou fo i o pala wale atu i teimi o lau tautua, ma lau au nanga mo le atu nuu. E le vale ane mea tātou te whaia. E ala na tātou tu alanga, e ala na tātou tau wala au, e ala na tātou tau whono mo se le lenga o se whainga malo le lei mo Samoa. Tātou te le manatu le ai o tātou tiute mo tātou whaiva, pui le whainga malo. Aisea, le anga o tā i o tātou atnu. Whatalo whatu fo i a ngafa mai kalai, mawhata mai i whia i au ki lani New Zealand, New Zealand, ia, malo Faafetai, wesile eti, ia, soifu Manuia, i lau whiong Tuilaepa malo le whita tautuaina o le tātou atnu, Manuia le atua i le whianga iai ma le Paul Kalame, o le matamatatu i Tasmania, whiame iai Tasmania, Australia, ia, Faafetai. Luse whanoti seve tupu fia, ia, Manuia fo i le Afiafi, talfatu. Fale nā tapu, o loo mafuta mai i Brisbane, Australia. Liani Pusaloa, o loo mafuta mai i Brisbane. Ia, Maria Wilfred, o ia weka fefe, stop pulling my leg, please. Ia, malo le soifu Manuia. Ia laupama wa'afusuanga unasa tuautu. Manuia o whaiva, lau sunga Tuilaepa, o loo mafuta mai i Gold Coast, Brisbane i Australia. Mafuta atu i loo ko ngā koko i Samoa nei, mau hunt, pe maneia, utamana tua mau lau tala na sofo i o te isawa i lo matonua. Na uara sa pelu, sa vali lo iuta, o le masau a iuta, na o na luatu a iuta. Fai mo moasinga nap moeloa, fatoa singa lua. Whapena, e se al mo le mafuta mo ko ngā koko, e se mo le latu moe ko ngā koko, e le singa lua whai a mau, ia malo Faafetai le whailo. Mai, si lia tavita, ia o lo o mafuta mai Brisbane, Australia, fiva au lau mea o Amerika Samoa. Faafetai tele o lo o whailo mai ai, o tanu mia vai ena, ia talofa whatonu malo le soifu Manuia, lau sunga malo fo ili on sai. Manuia tele, ia le Paul Kalame, alo fatu, matwharitua, ia Faafetai tele tanu mia, taimo wha Manuianga. Fale upolu, lupe matasila pasi, Melbourne, Australia, o no mafuta mai ai, o whapena fo ia poima timu mai Sydney, Australia, ia malu o ainga makelani, ia soifua Manuia, malu o ainga, mana ia lo suafa. Ia, whatalo fo ile sunga de whawhengainga, sunga de toina, malo lo pensione, i o sia e vile, le Faafetai tele, ia le mafuta mai i nei vaenga o le aso. Pio Lane, Pio Lane, ia malo Tuilaepa, hello from Sydney, Roosters, Bondi, Roosters and St. George Dragons, answer game today in Sydney. Ia malo Faafetai, Pio, o kaisa tuinga mala, ia o feo lo mafuta mai kaisa. Ia malo Faafetai, wheilo mai, o ngawhai a kalai. Yes, it's very true, without God we are nothing. Absolutely, e sa o lelei. Pi o le mea na o le mātou a tautua, e whapena lo na amataina, lo na amatanga. E leo se fia whailoto sesi, e leo se fia tatalo se isi, e leo se fia mi o tonu se tangata. E pe o le aunga lava o le nei alale, o mauti ola ma le mautinoa. Pe mātou teo esea ma le leina, ma le mole ala. E mātou te pāu esea ma le mautinoa. Ia toe fo'i i le mole ala. Ia i loa le tangata pa'u on toe fo'i le mole ala. Sa valia se ia vala au mai. Nora Swalka o valu na ia. Talu fatu o ia to ala vai to li niu lea ea sieni sa lima ta lofa my sister
Ia, I lau fionga toa, Faafetai le mafuta mai. Ia, Rosa, si dina lole, mai New Zealand i Australia. Pe mao le aso malolo tau New Zealand, ile Anzac Day. Ia, malo Faafetai. Ia le foi la fa pe mai pio lane o pio lane o lo o malolo foi ma Australia. Ia, Manuia va foi la ne temi vatu fa pito ai. Ia, Manuia ngare tatu wala leo nei. Ia te utonu sila ma Australia talo fai a Samoa pi umai leo malolo Samoa. Ia, malolo artan tailona mafau. O le malolo nga siliana o le mafau. Ia, o le tino. Ia, mfaina malolo tino. Mfaina ta oto le tino na on ta oto. Ai lai nga lua le mafau. Ai ta oto le tino moe man mafau. Malolo nga mana ia sili le na. Tau sanga tunia tau fete yes, o le aso malolo Faafetai tele. Tupou moe ofo, lau mau manuma, whaataro fatu, ia, pe uma o na Victor Vio, futa ua tupou, malolo Faafetai senara tu fatua, Tuiatua, I'm sorry. Ia, olo o wheloi mai, Elisabetta Wisa, wheloi mai i o Ausitalia. Pe i o to tele o tatou ia mai New Zealand ma Australia, ia e Manuia tele atu lea so malolo fia ngai, ia malenai tu Lalolagi. Malu ainga o lo mafuta mai i nai Melbourne, Ausitalia, ia pena foi ia fuatai Lenei e tuale, Fasa ena a mosa Tuiatua, ia pena foi Manuia atu lea so malolo, Ropati Robertson, Brisbane, Manuia foi ia le Anzac Day mo i tatou uma o lo i New Zealand Ausitalia. Oli i le alii le i ataua povi, e se le manei o le nisu afa, manei ia, oli i le alii. Mana tua foi, oli i le alii o le novinga o le meo leo langa ato, wa afiafi i le alii, fiafia nei ai umatai au fiafia, toe, yo foi ia leo le meo tatou le mea masani ai, manei ia le suafa oli. Vale lia tau tofi, mafuta mai Melbourne, Australia, yeah. Fatalo fatu, tai mane pusa. Ia, fatalo fatu foi, malo Faafetai le wheloi. Mai malo le soifua, Casey Brunt, Harold Ronald Tovia. Mafuta mai New Zealand, Manuia atu le Anzac Day, pena foi Rusia po oa. Manuia tele ia le Anzac Day fia ngai ma outou. Malia Masinalupe, Manuia le proklame, ia pena foi Manuia atu o ti po te e mulipola, mafuta mai Alaska. O mai tau tatou Alaska, ti, po te ia malo Faafetai, tai le wheloi mai. O taiono whainuu, Tini Paulo, malo Faafetai. Toreka tango, Amerika Samoa. O mai le, po umar po kalame le fua. Po umar po kalame fua. Ia a whaiwa uma, ia, nei ar tu ngā wa. Ia, whawari nei temi e watuai le, malo i le fioanga o nuuli, ia e tusa o le lato si o ina o le tuunga na nafi o le winga o la utala o le si o ina na mua le vaa o nuuli to e muli, to e tūlanga muli le sa, le isi sa o nuuli. Faafetai tele ia mo lo tu sao i le sisi ngā fua Amerika Samoa i le nei fui tausanga. Ia le ngatai anu uli, a onu uma e iei pango, o le manua tele, o ili, o aua, o whangasa, o isi nuuna na tā mo e nafi, o whangatongo, o lunga, watia. Ioe, watia nan sa wadfua o, ia malo Faafetai mo le tāpenanga, o nei foi mea o waa. I le whaingo fie le tāpenanga, o le ngata o le tausia o le waa walaua uma foi toi toso le waa. Ia e tausi le waa, e le whape tausi o le whawhanga, ai teu, ina ia aua ni sa tia, e manu whaalafua, ia ma mea e ono le angai waa, mo le si foi tausanga. Ma lo Faafetai, i le ngata lai le waa, a o le tausia le lei, ia ma le wha maoni o i latou, e alo ina le waa, mo e po le ale matango fio le waa, pe miliona e alu i le fausia le waa, ai oti lo i latou e whaatino ina le alo ina le waa, lono winga e leo le waa,
e leo le fale, a o le ana fale, e leo le vaa, a o tangata e whaatino ina, le alo ina o le vaa. O afi taleni, ma lo Faafetai to reka tango, ma lo Faafetai o lo maftamai Amerika Samoa, ia whapena fo'i ia ati taleni, Saito tu mama, Frank Cowley, maftamai Brisbane, Australia, o liana lia ina, ma lo Faafetai papakura, a kilani, sawa, o kilani i papakura o liana, i o whaiatua o kilani a ese le vanga iai, me ripa pula, Matamatatu i Brisbane, Australia, Manuia, le por kalame, Faafetai tele, whaalua a familiona. Yo Faafetai tele le mafta mai i le nei vaenga o le tautua manau. Nanga, puru seu tautai o le vao. Ia, apoli matai. Ai. Puru seu e mo i lautara, se tiara mo i le tiara ataua. O apoli matai o lo e mafuta. Ia, le Faafetai. Ia, pero watu o tau wale na muli atu le asia singa a le komiti vo le whafoe o le tātou miliona. Faafetai le anga le komiti, watu o tua fiu e lau le meo le i, a mare mea tau mafa, ia mai i le ainga le tai, Faafetai tele, tai le tali malo, ia ma le tali malo le lei. Ia whapena foi whaalua au fata, ia e tala fatu le tātou siufonga o le tai a fou. Fuatino Grady, i o mafta mai fia. Ben Murray fia, Auckland, Faafetai tele Fuatino, o Lalo tia, Faafetai, mafta mai. Poasa tau ili, soifua Manuia, lau tofa, ia Faafetai poasa, whataro whatfoi i lau fionga. Selina a man, ia matamata mai i fea Greedy Burger i le airport Seattle, God bless. O whengai mwhainga malanga Selina, ia malo Faafetai. Whatasi lea tu e whainga malanga. Toala le tu ia Brisbane, o whaata a ia leo i Sydney, Australia, malo Faafetai 5 lima iwa, I'm sorry 5 iwa, whamani atu le Anzac Day, ia mawhana mai i Melbourne, Australia. Tupu King Penny, ia whapena fo'i, ia male to a tele o tātou i oe, i le o atu lau whatalofa, ia se teimi, pe atu e lawe atu i lau waai whamole, ia se whanga solo o tātou por kalame. Te le i loa pe uma o ia se tātou ia. I te pē mela mai ki le whamun mole. Ia. Ko ki mela mai. Ia, manatua fo i le ua manatu whatalo whatu le atunu lau whaafonganga i so se Samoa lava po fea o Lalolagi nei ia ma se Tafa o le nei Lalolagi o mwhai ona e mafuta mai ai. Ia matu te toe whatalo whatwhai o masui o le au whaingalonga nei le matono le potu whasalau nei matu te whatalo whatua i a te oe po fea lava o le Lalolagi o lo e mafuta mai talofa lava. Ia le tantununga. Ia, e le mwhaifo i una whaangaloina le au whaingalonga tatofia le atua iso se whatawhaitaulanga. Ia, wa ana le ai fo i lautou ngaluenga lua sumat whai tu la lautou su fua tatalo mo i mātou ma so se Samoa i so se Tafa. Ia, ai longa fo i o tātou whapene. O le atua lava ia e ana o e ana au. Ma lana tausi le mawai ia i tātou o le vi inga nā man Faafetai. E ui ina langi le lei ma susulu malosi le la, ma o mai le pongi sa, pe o mai le po, ma ngoto atu le la. E le mwhai o na te a tātou ma teimi whanoa no leola. Melea, o iai i tatonu o tātou ainga, o iai ni whaalawe lawe whaafo sei, ia po ni tasi fo i o whaatau tolia i maotanga sengase,
ua fōlinga mai ua le aise wha moe moe. Ia po i tātou fo i ua iai le maliu ma leo titono ainga. Ia mai tātou uma. E le aia sisi o tātou e tū wha maunga. Mai o le awala le tasi tātou te ui ai. Ai a o iati oe la le taimi wha pēna i le taimi le nei. Wha mai se le atua. Pe se leo le atai nātu. Ia e watuai wha maa whanwhananga. Alau si ufonga le tai afo. Te maliu e se lo ufa ola ia tali ala utangi la bea i mai Mana ia upor pese,
Iesu aua e te aru ese whaola mai. O le pese o lo i tutonu o le tus pese ale e ka le sia Iesu ke riso a sopa ia e ngatai. E o te le lopera numero le pese, e o te tutonu o le pese i tutonu o le tus pese ale e ka le sia lea. Ia, pero o whai atu o lo leiloa pese iti e ka le sia. Io au i nei lava latou mātou te whaongaina so se tāpua inga ia o latou pespesenga o latou viviinga ia o inei lava mo i tatou uma. E ia isi uso lea o lo mafuta mai whapea mai mata atu i nei Yerusalema. Te talo mai mo mātou i nei Yerusalema. O lo tamā o le Yerusalema a o lo tina o le Savai a moa whanga sa limu wha mole mole o lea ua toe whetaui i nei. Aso to anai tea na toi o so whai ai mātou. Whong na yen. Okay. Ia, masalo o se grandson o Taritimu, tole e fo Taritimu. I whanga, pe a wha pe tau saola tau mate whong na yen. Ia, lea ua 5 a mo i nei Yerusalema. Amu ia Faafetai na yen no winga a tatou manatu i tala o tuspa ia ma le upu fo ile le ta o le purity. Mama, tasile na mea na whawhainga tā te le ai i le amatanga o tangata e Peru, le mele o le mixed blood. Le me o le a foi, o le nale ioe. Po le mixed breed, le taunga o toinga. Tasile me le i manatu i airi tangata Israelu. Pi o tana i musu e pispisia lo lato toto i nisi lava tu ai tangata. Ewe, e tatou titilo la me ua o i Lalolagi. Faafetai o le ua tala ngafa o tatou atunuu i tangata o le nuu o le atua. Faafetai na yen pe am fai ana fai lo mailo swafa pe fai sa au ia o le na ua o lo tupuanga lea ia tole fo Taritimu mai le fio anga fanga pe fai sa au fai lo mai. Ia fataro fatu foi i le uso ia petelo sanele Faafetai petelo King Tea. Ia malo Faafetai. Tavitamilo malo Faafetai le masania i Sophie Andrew. Yes. Thank you for tuning in, listening to my boring voice. Ioane Fasa ia malo Faafetai, whawhiro i atu, lau sunga i le Tuilaepa, ma le IT, who is doing a great job. Le wharatua ia soni, malo mo le tautua whaawau, ia Manuia le Porkalame, i Lenei Afiafi. Oi, so le ia, sia paanga Miti Edwards. Beautiful weather in Auckland, New Zealand. Thanks, New Zealand. Ia, Manuia whainga malanga Miti, te fia te mana o te sau mai whalongolongo ia Porkalame. Io e le whapea o te langanauina, sau e te whalongolongo mai ia mo tātou wewa. Malo Faafetai. Pule iala tuputala. Replying to Fong Na Yen, the power of the Most High will guide you all and the army of heaven in control. Sons and daughters of God Almighty, stay safe and have great faith in God. Alofa tere atu. Pule iala, tuputala, ia masalo. O, ia le leila. Le la e sa o ala le tau matia al tinau tamaiti, ia moni le lei. Ia, le lei, Faafetai. Tai na yen, Fong na yen, ia, no winga o lo grandfather, ia, to ina, i longa le atunuu, ia meo le fatu pese Samoa. To le afua. Tasi lea pei uma leo le lona lua, o le lona tolu, le lona fa, speaker, o le speaker of the house, ima le lona fa lea to le afua Taritimu. Ia whaasolonga o fofonga whetalai o le maota talu o na tutu o tasi le atunuu.
tasi le nā whongwhitalai mai lo mātou mo tu tele I sawai. Ia, S. Junior, langi maina lau sunga tui, whatalawhatu le tautua, Betty Williams. Ia, malia tatu mo whaisito o tele tatou, I oe I umaile teimi o au e tau whamatalatu, I oe ia le tele tatu mta upu fia tala noa ina. Ona po, lau titana po, ma o manatu fo I o le mele lau tau whai a matai lau tau tua ia te oe, Samoa ia so umalava. O te avatu ia te oe, no whai atua na nawhi e te alu whai lau homework, te le lopo o na e alu e whai tau le tusile no whai atua ia te oe. I would love to show you this, to tell you this. Go read the Matthew, lana chapter mulia, chapter 28. I want you to read the whole chapter, not just one verse or two verses. Read the whole chapter. Mataio lua se furu manevalu. O I le lau a matai every day o te tautua nai oe. A whape mwhaina e alo e whaitau le melo whaitu e whaitau le matai. O le tala o le toi tū. A o te whaitau ina le tala o le toi tū a luka po o mareko. A tau o matai o. Matau lia fo I e umai moni e se ale latu whamatala ina. O lesi tasire Maria, o lesi o Salome Maria, lesi e lua Maria. Pe na o Ioane na tasire Maria. Ai whaitau le tala leo whai atua I ate oe. E whe soa ni tele. I mea lea o te tau whai e whamatala I o ulangona. O ulangona o te leo tae aisi tangata whaasalau. O ulangona myself. O ulangona towards I mea o lo tūla I mai I lo tātou atunu. O le tusi leo le tala o le toi tū. E mamai ana e whaitau waila I na tango le e share mai a tau. Po le a fo I lau wa ai. Lea lau wa ai I le tala lea o le toi tū. Walau vivilu ai lau whainga luenga. E oe. Ai ese a le wa ai malau wa ai. E malau ta talo I le nganga o le atua. Whaamatala I a te oe. Whaamatala I a te oe. Whaamatala I a te au. Le atoanga o le tala I le toi tū. Le va ai a mataio. Ioe. Mana tua fo io mataio paule o le so o tau iailo na fuai tua po o lana background e tau le leile mea tau foi numera. Ese merito tele o so o pe na fili lava I lungo o le mtawhanga I lungo o le sami. O te nau e te tango I whaitau. E feso swani tele ia oe mau. A o Fasa Vale le tātou talanoina ia ma whaasoa I winga I totonu o lo tātou atunu ma whawhita auri o lo tūle mai ai. A whapetele I whaitau, a whapena I whaitau, Manoli S. Hall, Faafetai le lava, Faafetai le lava o lea ua longo mai a ua e le li leo. Se teimi o watu matano nei ma le sunga le malu le malo ia li o whaatau malama. Matara noa na leila ilana 5 minute malolo mai ole a te tasi atoe a komisina lan toe lana moni mau. Matara noa la ile 5 minute na fa uma mai matara noa la toe fo I tonu toe tasi le moni mau o neila sistema le uli le a matailoa la moni mau o ia ma le fionga le minister fatoanga whainga whaiva. O te lola o te ese mai manfale ia o te lopo ua fatino ina mori mau ia lua ai manoli wo fai pe o leo mantua o vai atu lo suafa fai mai ia sieli ma lielo fina ngalo o lo it's my fault o le fault o fa mo mole o se suafa no ta o tuina ma lie lava le fina ngalo ma o to uma foi na o tapen la force le ni mo si malu le malo. O se atu o lona suafa o lo o ile lungo le messenger o whaatau malama au ava. Ai o le suafa e lafo le tupe manoli si o tua fine fui wha mole ma lia le fufina ngalo pe mawhaina to e alu le mea na lafo lau se le ni Faafetai le lava. Faafetai le anga le lei. E to e whai iai isi vanga e to e isi se Louis City o li o whaatau malama au ava. Ioe, I'm very sorry, it was my bad.
It's my fault. O ule whai atu ia whamanole na ua. O tātou uma fo i alofangia le sunga i malu le malo. O tātou o lo lango ina tātou whainga malo. Nei, le na whau mai mōri mau. Mōri mau muli komsina leo te te. E na te lango ina ia leo mai e matua tu te te ar komsina i le sunga ia li o le tofa ia li o whatau malama. Melea ia o ia inisi o tau mwhai e lafoane e latu se leni. Ai e mali e umana lafo lau se leni. Ona e tango le lafo mai ia tia ule risiti. Lafo mai i lea fo i. Lafo mai i le si ufonga re tai au fo. Messenger. Ia po le soft radio Samoa is a messenger. E mo au matau mwhai le lope matitala noa atu le sforeile nei. Le nfai mai ia tiau a mawasea vanoa matu te tala noa whaatasi ai malana keisi lawyer. Ia o le awhape nan fai, ai awhape e o atu iai ua malanga eser keisi. Ia no winga na o maua i se taimi o le sforeile, o le sona i na Samoa. Ia na o pi o nai updates na o le mātanoanga, ia ino manoli, soli, whaamone mole, ia toe va ia nele tūlanga na whaamone mole lava. Ia, mai tatou alanga o leapi o leo te tala noa le tala le ia matala mataio, tala le toi tū o Yesu. E tu te lofa la le mea mali e. Tu sa au tatou wawai le tala le toi tū, e mo o mia le tatou nuu le toi tū. E mo o mia. E alana o nau le tala lea. Fai mai le tala lea. Tilo ia o Maria ma Maria. Na o i le tuunga mau. O atu o sao fai mai le angelu pae ma. Spese kiona on off. E senga i ai lau tila ma lau ai. Fai mai le whato nunga le wale. Mele tau ese tala la wari ia. Fai mai le whato nunga le ang. O ia Peteru o ta watu iso. O lea wale o inei o ia. Al maliela. Na whaliu atu o tamaitai e o. Ai whetai ia ilo ma Yesu. Fai atu Yesu ia la whetango fi mai o vai mo lima pena. Ia o lua, o te lua tete. Ai mai e o e whai a Peteru i ane mai lato. E o i Kalilaia. Le leia tatu tala noa. E leo i se whaifi au. Ai tatu tala noa ina ia mwhain wha malama issues. Mata upu ia tala noa tuai. E o i Kalilaia. Tātou te loa mai eia una, tātou whi loa, wai Kalilaia, ai se a Kalilaia. Man tua whai o i Kalilaia na amata mai coaching ala wari ia. I na amata mai ai o na train a wari ia, Kalilaia. Ola ina, tātou whi loa ina, le tu sot whi aule ave i le toa se fulmantasi, tātou whi loa ina. O na o rola i elea, ai saurisi parkalafa, mea e tau o leo. O i lātou na lātou leo ina le tuunga mau. Sila toa li mele ale no fifi i le tala lea. E o late e o ma Yesu i o Kalilaia. Ai feo sofi la uri leo ia, leo. Vai le maua uma i le tala lea. Feo sofi la uri leo ia. O i fea. I au tama mawarurunga. Ye li i mawhai pule. Tau iai le mea ua tupu. Le ale si mea nai apia ina talana, na totongi i tupe. Tau tilo la mea tau corrupt. E leo se mea tatou, e leo se mea teimi o tatou. O le mea tau corruption. Way back. A mata mai ai le amatanga o le Lalolagi nei. E le se mea fau le mea tau corruption. Corrupt. Nei ai. E o foi me tau porkiki le lava o te tala no atu. Everything is in the Bible. E hoi. Tau tilo. E alu Yesu e mite lana au soo i fea, i Kalilaia. Ai langa la ori o leo, tangata o taua o leo. The word Samoan leo. Leana leo ina tuma.
tau whetuli ia I latou, au whai tūla whono le au tu, whai whamatala ia ile me o tupu. Whaliua e lo ma le au kikele ia, o le ala latou mea whai. Kama moe, e avele te whai, lela atu tongi o tutupe, whai le mea, ia fesili mai le pule ia I mātou. Mātou tau, ua ngau ia le tino o Yesu. Tau wha au tau tau iai. Le wingala na tala, maua umai I tala lea, maua I leo leo, le wha maoni, maua I tangata na oi avele tala lelei, maua I le meta ure tongi tupe o tangata. E oe whai le ngā ruenga leanga. Maua umai I tala lea. Maua fo I tala lea. E o mai ile so, right now, this time, at this time, right now. Whai mai tala lea. O tala I tala sese. O avele tala e wha sese tangata. O le wha sese tangata. E le toi tū se Yesu na ngā uia, na watu tangata ngā oi le tino o Yesu. Ea. Whai mai Yesu, o e whatali mai au kalilaia. Tau te loa ia una I kalilaia. A le whai unga, whai mai Yesu, I au tau o atu. E whai nu uma maso. Lale winga le tala, tau te o e tala I atu, le tala lei, o le manga lea, manga a lea, manga e, to tongi o tau I tupe, tau te o e ave le tala, e se, e le to e tu se Yesu, na ngā oi e tangata tino. Manga lua whapea, at the same time, o whatasi tala e lua, I le taimi e tasi. To tongi tupe tangata I, ngā lua Yesu e whaato tonga tangata I le tala lelei, o e ave le tala lelei, ai tongi tupe la wanga ia, o e ave le tala sese. O le ale tala sese. Na? E le toi tu Yesu, na watu tangata ngā oi, awa pepelo, u fe mea ila uri leo leo ia, tau tali tono o toi tangata leo leo. Fe mea I tangata leo leo ia, ai sea, na olo la ia le to tongi I tupe isi tangata, oe ave le tala sese, o le tala sese, ngā oi al tino, e le I to e tu Yesu, e o mai I le taiminei. E le sautala, o le tala a mataio. O e whaitau, lea o te tatu no te autou. Ni leilo tatu I whapena. O mea umana I e tau te waai I le Lalolagi nei, ma le tatu atu nuu, ma mea o lo tūlai mai. Ta oto I tala lo tutu, o le ale foi tu o tala le o tu. Samoa, e mo o mia le toi tutu o tātou. Ioe. Le lava feoki kako. Feoki kako until now. E oki lea. E oki le tu le ola nganga. Ioe. Kua feoki a kako. E le se le tala le fai atu. Ioe. O a fea toi tu a tātou. O a fea koe kuku ai kako. Yes, o a fea. Na ona tatu o mai a whamatala tala toi tu mao. Whamatala, ma whailonga, ma whamanatu, na le whamanatu ar tala toi tu, na toi tu, ma sani ai tato ngutu. Ioe. Ngā le koe kuku ina, a le ola ina ar tala toi tu e oki. Ioe. Ngā uka ngā ka whe oki le whai ar ka kumalo. I'm sorry. Ioe. I'm very sorry. Ngana. Ia mali e. E le whenua se langa o le te tano atu ioe o mea moni ma me sa o mea. Ngā o ka ngā ka wheoki lea o loo ka penga inga mea I lunga o le tato malo. Wheoki lea. E oki lea nganga. Te lo whea te wheoti. E ana le wheoti nganga. E le whapea ke mingei. E ana whi nau whapea. O wheoti nganga o tato. E mo o mia le toi tu. E mo o mia le nganga toi tu o tato. Eoe. Ea. E se le tala le whai atu. O e whai tau e le tusia ia le tuatu te o whai tau le mataio. Whai tau le lua se furu ma le valu mataio 28. Matthew 28. O le tala o le toi tu. Eoe. Whai e le au whioki ka kumalo.
tūlau langa ngana. Tūlau. Whai e whioki. Ai a whai fo ila ko kele lau whioki ora kako oi. Mea whilanga ringa e pāloka. Ile i tū whioki. Aisea. E oki fo ila nganga oi. E sao pese se. E a fua o na whapea tatu. E oki nganga. E le i koe kū. O ele ke whawhongwhonga mai. O iei sau tusipa ia. Whamole mole. Ma lie lo fina ngalo. E lena aro tatou whaalongolongo. E tanga whai tau. Read that 28. Chapter 28. The final chapter. O le tusia mātai o. Au te whaita wina le tala o le toi tū. Au te whaita wina tala o le toi tū a isi. Luka ma reko. Whaitau le utemi avanoa. Ar te mea le utanoa toi ia te oe. Whaitau le mātai o 28. Chapter atoa. E le na le 18 to 20. The whole chapter. O ina e whaingo fie na e alofa i lau whasoa tu ia te oe. E amana ia lau whasoa ia te oe Samoa. Go read that chapter, please. Just read it for me. O te ona o ina ia mawhai o no tātou, tātou malama lama whaatasi. Ma i o tō manino i la fuanga o leo atu le mele. So se a Taunuu ama so elenga Samoa e au fot nei a Taunuu. Au tātou wa aila i whainga malo o lo iai te mine. Ia o le nā. E a fua i lea no e turi loa le meta o le angapongi. Read my lips. Read my lips. E angapongi o lea. Lea mea leina anapongi. E angapongi inga ia. Ia whaafaula i tupe. E a fua i sea ona anapongi. E a fua ina ia tau mawhai ia le lei le relationship. A tu te lola winga le melo anapongi. Tu te tilo a sa ili i le me sau le melo anapongi. O le me whaia le tangata sala. In the original, tu tilo iai. E anga pongi tangata, e whaia ina ua anga sala. Ai langa ina ua tūla i mai le ola whakirusiano ma tūla i me whapea o le me taumwhai e mauai le vāwala lata ia po le relationship malona tua. Nā whin whapena. O le ana pongi lawa ia, e a fua ona o le anga sala. Mea na e leina nofo tā vita, wha me tā vita o te nofo le ia tala. Le ie matui o te nofo le lefulefu ma o ana pongi. E le ngata ina le aile inu, ia Sofia, e nofo e afu le ia tala, e nofo le lefulefu. O a winga o ia mea. E o oma ele tātou vai taimi. I leo tātou vai taimi, le tātou vai taimi. Leo whawhawha ingo fie en tātou ngangana le upu anapongi. Tātou mātua o tātou tua a o tātou tua a. Tua a o tua a. Mātua o mātua. No mau atu, te titi ata o maua mātua o mātua. Pio le ngata loa yo grandparents se ola, ele fiola grandparents. Tangatana nei. Tau te wa ai ese le, nei tangata e very dedicate. Le ola o nei tangata, le meo le ola whatuatua. E pia ese whatuatuanga o tatou great-grandparents, our grandparents, ma o tatou matua, se o mai kako generation. Pia o kako generation, pia o whakaka e lunga whapesi mea. Pia we are on the surface. We're not going down to that deeper. Pin tatou a mata mai matua o tatou matua, ma matua o tatou matua. Pi tau te vai tangata ia. E leni tangata na ulu fale i ni high school. Na o i ni primary school, pe na o i ni university. Meo lele ia o ngam tau tia. Great grandparents. Hau tangata ia na o onga ilea. Na o onga
i le nganga o le atua. Eoe. Tangata ia le i whapena onga i whale onga, ai tangata e tumu, le ola whatuatua, o i la tōna ta pena mai a Samoa, le development o Samoa, se i o mai i tātou waitimi. Eoe. Tātou te ula i e whapea so le i a onga lea ngā tupulanga, a o tangata ia, na la tau ta pena ina Samoa, i le meta o lea, i le meta o le ola whatuatua. Si kama i mea whapea o kama ia, whatuatua tangata nei. Leo tātou whiola e nei whai mai, ioe. So lea kau ke le i whaing wharsā. Kau ke le i whaing wharsā i Samoa. Kau ke whiola u kuku ka wharsā. E sa ola ukala le whai atu. O e le te whaafongfonga mai. E ke ola e le i whais wharsā o kongu. Ioe. E laki o ena, so e alu ia o maulunga. E alu, some of you, they were in the universities. You went to college. You went to high school. Tangata na piortinga wharsai tu tono nuu mawhionga. Ele i o nia onga. Eoe. Ele i o tangata ni lea onga. Ai tumu lea. E tumu mea ta o le ata mai. Vai le mea lena ni whatmatala ina le upu o le ata mai madpoto. Tangata ele i a o onga ini whale a onga. O tangata na o onga i le ata. O le ale ata. O le ata o le atua. The image o le ata na o ngai tangata nei. A o ngai le ata o le atua. E a fuele upu ata mai. O le ata mai o le atua na whale a o ngai tangata nei. Ea. Esa o pese se. Ioe. E ese ale mafofonga whale a onga. Ese le tau sila fo i artist, po artisi, o i la tau, po o lena, i ele upu whaatufunganga, po tufunga Samoa, na la tau fausia wharsa Samoa. E fau isi fausanga fau, wharsa la o amatai e wharsa o Taunuu. E leni tangata na o i universite na whai ele whale. E leni tangata na i uatu in kolisi maururunga, o tangata na o onga, i le ata mai o le atua. O le image, le ata. O le ata o le atua. Le ata o le atua. Le ata na ta pena mai ai Samoa from day one. Mai le amatanga o Samoa. Nofo ai le ata o le atua i ate o e Samoa. O le atua na fai na lautua i tangata Israelu. The same God. Le ata o le atua. Na o ongai o tātou tangata. Na tinae, na tiae Samoa, develop Samoa right from the beginning. Ioe. Pe tātou te whaingoina, i a tangaloalangi po le ale toinga te whaingoina i le atua. O le atua, o le atua. O le atua o Israelu. O le atua o Aikupito, o le atua o Australia, o le atua o Toelau, o le atua Niue, o le atua o Tuilaepa Manua, o le atua o Samoa tutotasi. A le atua lena liu tintangata, e omnia, lena malim toetu, lena toetu man malo, tala la leo amatatuai, o le tala ile, ia le na e sa o manoli e pio tātou le laki tātou ngā tupulanga. Tātou a onga i le meta o le pi tau a e i o u, a te sila foi. Ma ai foi i le mea le moni o le whaamauninga o lau tala leo te tala nuso o tuai. O le a e i o u. O ana nafi. Just like yesterday. Ai ana le ai la le taunu watu o le tala le lei. Tasile pine fa maur tala le fa po ai si toinga mafaufaunga nonsense o le mafaufaunga tonu ale te tala no tuai leanga o lea o le fe au le tua o Samoa ana le taunu atu le tasivalu tolu o e le mafai na tu i lalo le ngana tusi the written language fa to a maua right after 1830
to atapena I nā le mea e tau o le written language. But our spoken language, that's how we started. We started from spoken language. How? O urua I tangata na latu, na fatu mai ai le ngangana. E le se ngangana na tongi mai lunga tatu ofo I su ele olo I papelu. I te lea lea fianga o le mena. A o le ngangana na fatu mai. E lea unga tupulanga ma le fatu I fea. Na fatu I to tonu o le si o manga na tapena e le atua. Si o manga lea. O lea si o manga. Sami, vao, mateatea. Le tā fatolu le nā. Ele I tango le atua tongi mai le ngangana I a tato wofo ele olo I papelu. Manino. So lele whengo whiel mo so fua so sue. Le lele tato wa ai mata to ai mea. From that long until now, tato loai la iele. O le creation ele atua. Fausia le mea, fausia le mea, fausia le mea, fausia le pala ma le vanimunimo. And then, na final lava, I lana tangata soifua. O lono winga, a tanga whaamatala I se whaamatala la tangofie. Na uma na fausia sisi o manga, to a tu urolo I tonu. Tato wo ili kene se, na uma na fausia e tena, fa to a tu I tonu, ele tu ua I se whale tio ata to urua lea. Aisea, o le whaamoe na tu ua le whaatoanga, ia ngalue. Ele I fausia to urua na tu le I se whale tio ata, le ai. Whapena uma Samoa. Na whau e le atua le aile ne ala I lea. Maunga mu. O vavenga ia. O mea ia ngā luenga a le atua na whai. Iona tamtama I lima. When? I don't know. E ke sila fiera kai minga kua le mele I. Nobody knows. None of us. E o se historian. Paua tala historian lai ai o le vulua I taimina tu ai lea tangata I tono lau ele ma le tangata. A o se upu le taimina tu ai le tu le maunga mule I ele maua. Ele maua ni tala whaasoropito le Lalolagi. Ele maua le tasi le nā mea taua e a lai ono whai atu. Ele... A le amentu I o le si o manga leo lea foi tuainga. Tatou, Samoa. Nela o atu tatu Samoa. Fautala e whaatatau I le mena tuu. O le tuu a le atua. O le tuu a le atua. Upolu, Savai, Manono, Apolima, Tutuila, Manua, Aunuu, o motu uma o le atu Samoa. Ile se mea se anticipo se mea santan whaia. Ioe. Tā ua I o nei mea. A fua, o ai rua I tangata nei tono mea ia. Na whawewhem develop mai tātou. We developed, we started from scratch. From nothing. Tātou ola e wa in mele valele. Na iei sa mo o iei le ai. O mea na develop. Na fatu mai. Ioe. O wei I rwai mea lea. Langa le no amata I le mele o te whai atua I le tala o toi tu. O le tasi valu tolu ola. Whato a Taunuu o tua I Samoa. Le tala lea. Le tala o toi tu. Mea tau o le tala le lei. O le mea tau o le tala le lei. O le tala e le lei. Ai sea o le lei ai. Na toi tu tangata na oti. E tangata na toi tu o tu spaia. Ai ele tau o se toi tu. Ai sea. Langa na I ua ni toi oti la salo. Na toi ola, ai na toi oti. A o Yesu. Oti toi tu e o ile taimi le nei. Ioe. Tau sila la o toi mo le tangata. Ele se la pese te pese so ele natura. E a fua mai e tu spa ia me le natura tano. Vai le natura. Fai mai Yesu fa fine. Oi fai le orila. Fai a pekelu malako. Oi kelia. Mau ke fikau inga. E ka penga Yesu le manga a. Ar manga e ka penga e leo. Matai onu. Leo. Mena no fetu. Sili tato tu spa i fengo fie ai.
Whengo fie ni malamlama. Ta pena Yesu mo na so ma Maria i le pitole e o le manga a le manga e ta pena e leo ma tai o le nu. Hao to tongi i tupe. To vai le se me phone me lo tongi tupe. E o at falataina o Yesu na falata i tupe. E o il falataina o Yesu ina ia o le sa tauro falata i tupe. Le ala va il se mine ya samo. O ale o su e mo mau su e na ma wa ole. Tupe la foto. Tupe na la foto. E la foi fea. Ai se la foi. So lele ko fai fuangi me le vai tau nei. Ai fa fenta tu o fai merta tu vai tau. Ma talo le fia afe tau sanga taruai na amatai meia. Pride. Fa peaka ko ngi me fo mei. Fa peaka ko ngi me fo mei. Everything is in that black covered book. Ko fa uka ka ko ye. A fa longo mai la tangata o le fai le mele ka o le pride po tangata i tupe. Alu e fai tau tu si le o fai atuai. Che o ele te fa fonfonga mai ma lie lo fina ngalo. Tango lau tu spa ia. A fa pe te fia fa longo pe ia tiao. Tango lau tu spa ia fai tau le mataio e luas fulman val. Fai tau ato le chapter. Ne va aile ia. Te fai tau a. E manino rolo mafau. Te vai pise tala fa solo. Na fia lo le fai tau tu spa ia. Na fia lo le fai tau. Me na te fai atu a tango fai tau. Oso vai lua i e tutonu. A fa pe o le tala ia pe teru yoane. Manisi so. Then read as you are one of them. Read as you are one of them. Nga ka kula i e. Pe ia oele, pe oele i e tutonu reta. Na fai le te fai tau at whanongu. O se me fie sole. Ma ne mo ian mo fai tau. At the same time, ask him, our man above, to make you clear, to make you understand while you're reading. O mea tangata uma. E le na o ni nai tangata le mea le fai tau ma malama. And that's my idea. Paulen me va veno o malama. Olea. Le oso vai lua tonu when I read o telo fai tau o stuspa i e o pe mai le langi o au lau elele. Te fiu fai tau fa pena e tele malama. Read as you are one of them who wrote the Bible. Or one of them o tangata ia o lea I tonu le tala. Fape te vai te fai taua le tala le fatu le tala le toi tu le fatu e te fai taua o Maria o lesi Maria po le Maria tina o Yesu po le Maria le Magdala eu te fai taua to va pesole e pe ala wo fai si o malam lama le mele tango la fai taua to le mele le lava o te fai atu le tala le atunu e fai tau tala lea. Fai tau le matei o lea. 28. Samoa. Mo mia toi tutu o tatou. We need to rise. We need to resurrect. We are still living in the dark. I say the word, we. Te rau whai atu, you need to rise. We are. Tātou uma. Ioi. E mo o mi e sa mo re toi tutu. E ngata loa sa moa I tangata whioti o lo whaia re tatou malo. Ia.
O le challenge tele lea o avatua i te mini nei o lau tautua mo e Samoa. Te whai o ese m tangata whioti o lo whai ele malo. Tilo la i mea leina o whai atu i le tangata lea na taita ia lea tunu. Tasi le tangata whiarua i oki. Ioi. Leva, mea, kilo vai tau le tusi lea. E te manino, ese le, o le mea maa nei ai. Mua mai lunga le palakalafa. O le awari ia tau i tai o le nuu. Ioi. Totongi i tupe ave tala. Mua le palakalafa na, ai muli palakalafa. Na fe tau ia Yesu mana uso. Ai va aina ia tangvale mena fetu, e tangola fai tau. Na fa atonu le Yesu ma o a o mafa manatu ia ilatou. O e whainu umaso. A o luma ne. Whai mela ori ia, tongi o toi tupe, ai o e tau tangata, e le i tupu se mea whapena. At the same time, lua i tua inga tala, o le ale tala, o le tala lelei, ma le tala sese, o whaatasi at the same time. What do you think? Ioi. Vai o tala i o le toe whanau mai. O tala i o le toe tu. O luma atu. Tala temi o le i o atu le a. O le tala o le whanau mai o Yesu. Tala o le maliu ma toe tu. Ma tala o le whanau mai o Yesu. Whai mai e al whanau mai o Yesu. Tu la i le au makoi mao. Tau i mahe rota. E mahe rota. Io. Au kou maua. Koe fōi mai. E fōi mai ea. O au popo e whairi koe fōi mai. E vai le corrupt le iei. Vai mo le fau leanga le iei. O le anmeta o le fau leanga. Toi fōi mai. Tau mai o te fialu atu fōi au iei. Corruption. Mo mea tangata fau leanga. Tala lea o le whanau mai. O, au tau maua, fōi mai. O te whialu watu fōi ai. O tau le whainga malo o lo tūlai mai. I le taimini nei. O lo tau wala awina. E le o mākoina o ese atu. Maherota. A o lo tau wala awina, o mākoi o lato maua le pepe, ma lato maua le whaalinga mai le atua. O le ale whaalinga o pai ati auto. Sui le metu te oai. Sui le awala tu te fo iai. O auto whainga, o lauto ta inga, i le malo, ma le teminei. Tau te le toi muri ala ia. Ele o i ala o tau. O ala o tau, e sui. O tau whainga whaavai. Whainga whaavai a lena ala tuai le marota ruai. O ala tau whainga whaavai. Au tau mawar pepe, fōi mai. Fōi mai. O whainga whaavai au tau. Sui. Sui le mea tau te oai. Sui le mea tau te ui ai. Sui au tau whainga whaavai. And that's where you are so far, right now. Sui le mea tau te oai. Sui au tau whainga whaavai. Au atu te muli, lea. Au atu te muli, whainga whaavai ia, na o atu ai makoi a herota. Lea ei. E okia i ngā le mea kako. Sui, lea, changed direction. That's a total different direction. Tau te le koe oku direction. Ko ke le koe fo i mai le direction lea. Taua. Tau tilo i tala o le maliu matoe tu. Ngā lulu e whaatasi e su man au so. Tole o e ave le tala le lei. O e whai lewa kausanga, koru kausanga o kako mafuka. Leo o maliu o koe ku o koe sau kako o mai le men kako amata. O whēr men kako amatai. Kalileia.
O ina a matai le tala inga ma le aonga. Le ua toe ave e Yesu kako whekauinga wha sino atu ia utou le direction. O le ale direction o e whainu uma masoo fo lau male wha atua tua. Ua uma o na o ina o tau. Ala le si vanga le manga e. O le manga aman manga e. Whai mai ali sa vanga ia. Tupe ia. O tupe ia. Tapuni ele nguto e ai alu e ave le tala se. Tala lea. Whai na whatu alu e whai tau le tala le whatu ai. Ta oto umai i mea o lo tula i mai le temi nei. E sa ope se. E a kalilaia e a o a umfute whatonu o le a o fo i langi ai o e wha wau le mea tatou ta pena ine le tele o tausanga. O la ia. O le si mea na o le wha tua tua tau te o ma o tau. Le iei le mea lea. O le a sava vali ma le wha tua tua. Ai o ange, ai o mai le si pito le nuu. Kupe ia moko. Ai o e talai. O e talai atu tangata. E o mai i le taimi nei. Le winga le tala le fai pea i le taimi le nei. Le fai le tatua tunu. Te tongi i tupe tangata. Te tongi i tupe leo leo. Ua. Fa pea lava le po e le au. O fea kau ke mingi kala wha mkala i meia. Kau ke leo i fem. Kau ke oa i le tusi lea. Tusi lea. Ma tai o e luas fulman valu. Go read it. Ioi. Se e lofa mai. E lofa mai la u. Ioi. Lata. Tau wala au atu. O e fai tau le tusi lea u fai atua i ate oe. Ioi. O atu ua na fai fe au e fai tau ai. O tatou tangata uma. Fai tau. In order for you, for me, for all of us to understand. E winga la lea tala lut fetu ai. O wale e tau. Ngā lue Yesu i lesi tu le nuu. Ngā lulue lesi awori i lesi tu le nuu. A o tangata na o atu umai le tu ngā mau. Tasi le mea na o atu e tangata ia. A mata atu i le tu ngā mau. O le mea na ta oto ai le tino o Yesu. Le mea pongi sa. Ioi. Faafetai i le atua ua le ngata ai Yesu i le pongi sa o le tu ngā mau. Awa ana ngata ana ta oto ai Yesu ma oti ai ma pala ivi ma le ai tino ai ilo tino ma umatu ai le to tu. Le tala tato. Le tala tato. Eoi. O tala e masani e tato. A o na ave se leola e fo ia leola le mesau leola e fo i lo tino le palpala. E le fa pe na Yesu. Na alu umma malona tino na alu ma ave lon tino. Is that true? Na tango le tilo le tala le maliu, ma tala le toetu. Tala le maliu, ma le toetu, ma tala le whanau mai o Yesu. Maliu ma le toetu, whanau mai o Yesu. E involve i lava mea taua, mea tau corruption. Fai mai le tala le whanau mai o Yesu, alu. O mai e o. Au tau maua Yesu, le pepe, fo i mai i atau. Au ina, le alava ola u challenge le malo o tune mai. I le o atu i a he rota e o le pepe. O whainga whaavae na le HRPP. O whainga whaavae na ale HRPP. Na o tau maua le pepe. Sui whai mai le atua. Tau te leto e fo i le mento mai ei. A sui le awala. Change the direction. O au whainga whaavae na fia me ma le whatuatua i le atua Samoa. Ea. E mana ia. E sao ea pese sene i talai whai atu. Tala o le whanau mai, ma tala o le maliu, ma le toitu.
ta pena e mea tau corruption involved. Kau kia. Maka ukia. Pemaina maliu Yesu, yo e whaatope tope, lona tuina tuunga mau, whea ngai mai la tau o lo vaia le sapati, ia tuu i se mea awane i tā e leono o i lunga whanga e le tino maliu ia. History. Tatu o i la tau historian tatu manam a toa ila i mea. Ia tā leono, awane i toi maua se tino maliu i lunga whanga e le tusa matu manga, male manatu olea. Ole ka lena fa iutaia. Ole afiafi maritaia o le amatanga le ole aso. Ia afiafiane ia tā leono awane te iese tino oti lunga leoe. Le ala le whaana nati Iosefa le Arimateio. Le Arimateia. Ea. Ha mai le tino Yesu se tuu. I le papa ua foa. E leo se papa ua foa mo Yesu. That's for somebody else. Aya. Nā ngā ia e to e tu e le tino, o le so o whaalilo lilo, o le so o nā. Ane, tonu i. Tau tia. Aisea. Na whanau mai a Yesu, o whea ngai ma whawhitauli. Na whanau mai a Yesu o lama le tangata e whasioti. Se i oa i le toru se fulu, ma le toru se fulu man tupu o na tausanga. Na pa ia i le lima o tangata whau. Tangata tutongi i tupe. Watu, se vaia i nei tupe na ave iai. Ai whamali e anu e alu e whaalata, o le kisi whaalata. Lea tau te vaia uma i le lalolagi o tātou i le taiminei. Tango e vava ai totoa i ai mata o le anganga. Na tari tonu ai leo le tala le whai atu. Tau tia. A tala noa mai lunga upenga tawha i langi, fola mai tupe fia ma fia, a oa mea nā tia i tua. Ea. Oa mea o na nā i tua mea ia. Le whainga malo. Le ana uwha matala atu ia whainga whaavai po directions. E le se mea lai whiwhete e le uru o tātou. E leo se mea tātou te whaapea ne ai malea. A o le mea te tauna sink in. I le mawhau ma le lotu. Te upa isi mea sia, o le manatu au tu o le tusi ale karisia e whakasa i le aso. Sa o loto i le loto ma le mawhau. Sa o loto i le loto ma le mawhau. Atu tilo le whapalangi, whai met whapalangi. In heart and conscience free. Matua le masani anu utanoa tu le meo le loto, ma le mawhau. Ta sira le mena te amai le whaamau, lautara le whai atu. E te fiu e sue i le loto le me tau, e te fiu e sue i le vaenga o le tino, ia te oe po o fea e tu wailo loto. E te le maua. Ai asue o fea e tu wailo fatu. E tasi alau kango, alo liku kamkau, liku ang vale. Sometimes you're on the left side, but still in the center of you. In the center of me. O fea center ye yau. Le lalau toi fai tau tua. Fai mai le whaasa moa ina le tusi. In heart and conscience free. O le conscience, whaasino ila, le mawhau. Eoi. Tuai se le whaamaunia me lau te pesi so o tuai. E te fiu e su el me tuelo loto. It's up here. Ai leo wha ai ngoa tatu, ewe di whapalangi, e wha o ngā palangi le upu in heart
Meaning, center is not about le fatu le pamu tatou, o le position. O le wha moe mor tangata Kirisiano, ia o ngā tonu, Yesu, ia i tatou. Leanga o le Christian term, le mea. O le heart. Whaonga le heart e whaasamo, le upo tatu o le loto. A whaasamo, la whaasamo le loto. O la whapalangi le loto. O la whapalangi tatu le loto. Te le tala noa tu ia te oise mesese, o te tala noa tu ia te oe. Ina ia lama lo mafau. E oe. E risi ufasa moe o maloto. O le upu tonu lana, e whetaui mai. O le upu o lea. Te i tau me sisi ufasa moe o whatasi maloto. O le hase ufasa moe o whatasi maloto. Whanonga le upu sasa moe lea. Mauli. Te lor fo pe keu fai au fe ala kusesi fa kei oe. Fale na tapu ele ai o le fatu o le upu e o fa tasi ma le loto o le mauli. O le mauli o le tangata. Tiro le upu o le mauli. Whanonga ta fo le ai fai fe au ala kusesi fa kei oe. Pe ke kei alo kilo mai o le tuata. Pe ke kei fo le e a fo ele Mere ta o le mauli, o le me mau, lilo, e sau na le upu mau, lilo, mauli, o fe mau lilo ai, o le anganga o le tata. Your spirit. E sa pese. Le winga na le upu mauli, o au tatou mauli, o sengia le mauli, Faafetai te tei pe te tei fo le te whanongu pe la kau pero fatu. E a fuaisea, o sengia le tangata le mea le mau i te tonu ia te. O le mea le mau lilo i, o inasa o le upu mauli, o le mau lilo, po le nofoanga lilo, e leilo e stasi. Ewe, o ka ese mele o wa i tu elunga i. O ile sauen. Martin Gabriel. On sai si langa leo te le tu singa. Fai mai Matthew Gabriel. Matthew 28 first. Christ the Lord is risen. He appears to many. He has all power in heaven and earth. He sends apostles to teach and baptize all nations. In the end of the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see. And behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven. O kasi fai kaunga. Ia, le ala e whaitau mai e oe. Nā whaitau umi ana I lalo. So, taua I lalo le parka lafa muli langa lele. And when they saw him, they worshipped him. But some doubt. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and I am with you always. Yet not. The consequences of your choices, the good, bad, and ugly evil, wrong choices, yeah. So saudunga I o ngā tonu lea te whai atu ele awari ia na o. Then said Jesus unto them, Where le parka la whale amata mai.
came and rolled back the stone, filled mele, all hail. And they came and held him by the feet and worshipped him. That's Mary. Fairly mele. Now, when they were going, behold, some of them came into the city, and shewed unto the chief priests all the things that were done. And when they were assembled with the elders and had taken counsel, they gave large money. And they gave large money unto soldiers, saying, his disciples came by night and stole him away while we slept. And if this come to the governor's ears, we will persuade him and secure you. So they took the money and did as they were taught. And this saying is commonly reported among the Jews until this day. Until this day. Now, e se la tala le fai atu. Mai la le talia, o a tangata in talia tupe, o leo. E me sauai. E mwhain tatou tilo i tangata o whainga malo tatou, o lea ua whawhiangai ma minista o leo. Ioe. Ua whawhiangai ma leo whai fuspau. Ioe. Tatou tilo i le mea lea. Ua whai atu i leo au atu te papole. Oe avele melea, tupe ia. Ave tupe ia to te omo tu tau tangata whapea. E mawhailana sa o mea olo tūrei mai te minei. Faafetai Martin ia mole tatu tala ua maia. Ui ona leu a mai whaparangi. E le fo tatu whaitau whaparangi ai. I mwhai un tatu manino malam. Then you yourself try to draw a picture. Manatua whai mo tangata o le tangata tusitala. Try to write a skeleton. Try to write a skeleton. Try to write a picture. If tusila awivi, o na tusilo na tuuro le o mafaufaunga. Yoe. Na tuuro le o mafaufaunga ina ia tino mai wa iai le flesh, skin, ile awivi. Wa a toa tangata ina ua whapena. Tau te amata mai le awivi. Tatu te amata mai te peia o laungaruenga. I'm working as an engineering. Te whaingaruanga I mo meo blueprints. Taunuu oil refinery. So you have to have a good maths. You have to have a good in maths. Te whisi umino ngalue ai li tuinga mele. Tuinga mafufonga na ia. Ai te li kango sketch semea. I te mawhawhau te tau a whapea o le paipai al watu I going east, going north, going upwards. E te tilo uma le ngata o le direction, te tilo o le ale distance al waile I o le mea. Whapea na, o le ngā ruenga whaatusiata, e le se ngā ruenga fule le whaingofia. E whaingofia le tangata I le lei mo ngana I symbols. Tangata fo I fie le shorthands. Whaingofia na latu whaitawina I a meo blueprints. Pei re tele whapea nala ua ngana mea ia. Ona lua sifuru tu tia torsu tausanga o ngalue ai. I tuainga ngalue ia. Toi le whaingofia a Samoa. Le o langa ma le mea ua tūlai mai. Ua fōlinga le tātou watu nuu e fōlele peia na o lātou e loa mea. Le whai mai kouki e longi mea, kouki e longi pau. O le manatu o tangata ia. Mea nau te whai atu, tātou e te alu le pāle mene. Tō lou ane ngangana. Ai au e te alu ma le mawhauwhanga with that mindset. Na o tō e loa mea. Pe fia tau sanga o e sau whaina, o le mau te nono whatu I atu nu te tele, e sili atu lo lato lo mea whapena, nei lo mea nei tau te iai.
Na uwhanongolongo nei ai a Tuilaepa ilana porkalame pe lima ea le ai se I tarpese se I whaisinga vai ia ona u sau le wha au tatu porkalame le I teitai ona tele mta apuina utapena mai ei whamonmole. Si manau whafong. E sili lo matai pesa mai matango fie o ele ali la ei o ile mama vi ia o ele tupu vi ia o ele tupu fusia ile malama le poni sa ua sola ngate tele siu fofonga ngate tele siu fofonga e ofo ngia oe pese mai e ofo ngia oe e ilo mai e ofo ngia oe lo matai ele mavai oia e tu maufa avava mai le amatanga e oile ngata anga le atua toluta sipa ia tamale alo le ngaga leona mata utia le mamwena fasia e ofo ngia oe elo ali ese mai e ofo ngia oe elo mai e ofo ngia oe lo matai sili lo suafa matawi ai vinga o se vivia enei e sili
O se wharinga tāua o se event, it's a special event o le atupu i nei California, i le ai o Kasone po le City of Carson. I le peo na whawhungwhumai le vaenga o taua o le o mai uma, o mai whatasi, come together to promote ia le mai wha le mawhauwhau o taua o le mental health. Join us as we promote mental health awareness by providing a safe space for all age groups to experience how mental health is a part of our lives. Start from year 3 to 12 years old. O iei le whaiaonga, there's a special ia oina le culture art. E leo le culture, le culture art. Dance and music, mo le age group lea. Tolu i le se furu malelua. O le vaenga so ai o teenagers for 13 up to 19. E whaiaonga whiangai mautou o le oina le healthy relationships, communication and trauma. O le 20 to 49 years old, o masenga talanoina, ia po mtaupu talanoina, ele whapeo ton whaleaonga, e whai le paka, e whai tono le hall, I tono le City of Carson. 20 to 49 years old, o le talanoina le strengths, values and self-compassion. Ia ma le vasenga mulimuli, o le vasenga matutua, o le age group from 50 and over. O mtaupu talanoina support systems, conversations, resources. Taua I o nei mea mo le taumwhai ta pena le ola. I le vave sa tia o le ola o le mea tau wha le mawhauwhau, wha mai o le mawhauwhau. O le au ngala na le mea ua o isita maiti. E a fua mai ai lo ratu light, e a fua mai te tonu o ratu ainga, se I o en whaimatangata matua. E le le to inga mawhauwhaunga la ia, a le peo le tāua I o mo I lato uma, a mata mai le tolu tausanga, se ia pai I le 5 tausanga and over. O se, it's a free event, e le se tupe te tongia. I e whawha, me se atato inge I California. E le se tupe te tongia, na le ave I ro whanau, alu attend day for 4 to 5 hours, from 2 o'clock in the afternoon. No, from 9 o'clock in the morning until 2 in the afternoon. 4 to 5 hours. Free, it's a free event. Free meal, free lunch. Free raffles. E iei lulu e whai, e whai longa, ia iei ma resources. Manatua. O mea umanei, o mea tāua moro sui fua maleola. Don't forget to join. Wala au I le telefoni. Toru tasi o 5 valu. Whawhonga mai. O 5. Te whawhonga mai. Wala au le telefoni. Toru tasi o 5 valu. O 5. Ioe, e tāua tele ia vanga ia moro awai ave iai o iei malua whanau a whapefo nete pipisira your grandkids alu o le grandparent ma ave iai ia o grandchildren. Ioe, e tāua tele mo discussions nei ia whaititi ai le mea o le mai o le mawhauwhau. Tāua tele langa o le whamai e le whailunga ina e o a itamaiti laiti tamaiti feololo, tamaiti matutua, te yo ar tangata matua. E afia uma I le mea tau mental. So le, te ka whewhi se mental ngai e ka koupe a oina. Mana tu whai atele whai whalawe lawe. Ioi, e mental ale si kūro mapili le ko ngi a whai mo mo whalawe lawe. Ioi, mea lana e se Samoa, ma tātou nei, o Samoa lawa ia. E tu sape a pele, o whai le ngila ko le ko gengi mo ke si mani rental. Mangila ko rent. Sa o loto whasolo ato, pe no fod whaleo, lau kama o mau. Ta sina meo te fia I tele le usolea. Te fia iai. I love his style. Humble. Le tangata fwile le lava le kia ilo na whale whai mai eila na, se leo le whale. Le ano whale. Fifi iai no fo Samoa
si o mia le tu la fondo ma le lama tia le fili ai lo to tele ya e fa leo mai me mo tatu malo e pe fa o te faafetai o le lango mai fo i o matou tiute mo matou faiva aisia o ata i o le lango ina e tangata o le whainga malo I wish to be everything that bring a smile on your face and happiness in your heart. Sebriga aloma furuasou sileli. Ma lo sile fia popoko ai ngalo ai ua telefa nau le atunuu. Ua sili atu le atamamai maa ngā waa i ngā luenga fo i olo o latu whaatino. Pei o le vaenga ale au ai aisa corrupt ngale. Fa au fiufi i le mea moni, ua le loa fefefe i le atua. E ati langa sila whanga ia, i mea e whai e le tangata. Pei o le vaenga ngale ta lia tupe e le elea, ngā e tutongi atu e le vaenga o le mafia. E ufiufi ai le fasio tangata, hit and run, a li mongi. Ioe, o ai o lafi mai ai, tua patatua o neim ta upu. O le devil ngale tuipelo ni milo e tuai lava ai ngā ua amata ngā liali mai la tu faa le alofa i le atunu. Faafetai Sebriga malo faafetai e moni. E sao e nanga tasi le mea o mea o pili o fai o pili ai o mai whakasi mwha lave au i kawhi o lai. Io i ngā ua mentor sa o ia mari mea kako. Al mela lana e au ngaile sina tama i le events lea. It's a free event. I le City of Carson, io e mo tatou uma i nei vai ai atoa. Nei county atoa. County San Bernardino, County Orange County, Los Angeles County. This is a good chance for all of us. Come join. Okay, yai fo. O te yai fo i le aso tonu tialum ave ia u grandchildren. Tala fia ngai ia mo le fo i wha moe. O le awhaia lea i le fo i Sia Park i le Ayo Carson. Toru whatasi o Catskill Avenue, City of Carson, California, 90745. Io i nā tonu o le a whatonu ina i le aso sifurmatasi. The 11th of May, next month. No winga 1 to 2 more weeks. Toru vai aso. E le no whanga na le lei o na wala awane i le toru tasi o 5 toru walu. O 5. Ia whaise su e room o e malau whanau. Ia nani te i ua whaatumulia. Ia lea wha moe. Io e le tutongia stupe. Is free everything. Well, if we tatu pau ala me tumu. O me free. Me su free asi me rato. Ia. O nai o ni ngalo ele ngata fuila o vanga lea. O le insurance le lavo te pese so o tua ia te oe fai se life insurance. Ele leia le fai o me tatu te tua iai. E pe fai fuila o whanau, fai sa life insurance. Ia o le mea moni la me taua. O le vanga o taua o le FFS por the first financial security FFS. O lana main product o taua o le IUL por Index Universal Life. O one of those products o taua o living benefits fa o ngā le tupe a o suifua pea. Cash value fa pena fo i fai elis more loan a living benefits la o tupe ia e te au mai ia. E te le totongia. O le matautia le nā, o le products lea. Mwhai foi on insua tātou tusa pe le pasia le blood test, po le lavan mea le attest te tātou. E tātou te qualify i le vanga o le final expense, po le final expenses. Wala wane, mo nisi o whamtalanga, whamonomo le whaafsota iane, ia le whetalinga ia Tafa, ratami fatilua, i le numera, iwa fitu tasi. Tolu o tolu, fa fitu tolu lua. Ke whafonga mai, iwa fitu tasi, tolu o tolu, fa fitu tolu lua. Ia pe wala wan fo wharitua,
ile swafa seri fatilua, ile telefoni 5 o tolu, tolu lua valu, faono faiva. 5 o tolu, tolu lua valu, faono faiva. Ole nisi o vaenga o tatu fasalonga ia o tatu anga i foli tatu tau masani. Performance auto sales. Ole Faafetai, they only provides the used car. Ele la tutele providing le brand new vehicle. O se Faafetai e soson tele mo tatu e fa le longa me tau credits. Le credits io e whangata na sua sa vale te anga ila i Faafetai lea. Le leifo i e pure time a mata mai i credits. E whatau e sa Faafetai le lei tua inga Faafetai le lei pate le ni brand new car. Bala au i le telefoni o le 5 ono lua, ono iwa 5, ono iwa selau, po le iwa o iwa, ono toru lua, ono 5, ono tasi tu e whafonga mai le la whale muatu, 5 ono lua, ono iwa 5, ono iwa selau. Telefona le ofisa, telefoni whi aviai, o le iwa o iwa, ono toru lua, ono 5, ono tasi. Ia wala au fesili mo le li pule aiki manda. Ia po le li o church, i telefoni na pei o na tu inatu. O le isi Faafetai la le te carry both brand new and a used car. O le tila o ka ua o le Aaron Dodge, ia atau do le Dodge, ia o tuenga Faafetai ia mawai Chrysler, Dodge, Jeep and Ram trucks. Ai le whapela na Faafetai i mwhainga eru chen in lau Toyota, i mwhainga eru chen in lau Chevy, whaina eru chen in lau Hummer, whaina eru chen in, chose tuenga Faafetai, ai au mai le brand new Dodge, po le lava tuenga Faafetai, e te au mai i tua i le vanga lea. O lona tua tusi tasi iwa valu o Hammer, 1980 Hammer Avenue, Noco, City of Noco, California, 92860. O lona tua tusi le nā moro tusi le fia, o lona telefoni te vala au iai o le lua tasi tolu, valu fa o 155 Fesili ia mo le alo Samoa, Brian Vaalelei lima. Yo e i le lua tasi tolu, valu fa o 550. Ma wane ngalo, e o fatasi le insurance le no tau atu. Fai atu lau test pe test o le lauru, pe test le plat, pe lava pe test i le saliva, pe lava tuinga test e fai ati o ina i pasia o i tūlanga. Ale pasia, leo te fai atu, e qualify matangata under the final expense, but final expenses. Ale pasia la, tau te e angai umalava i le vanga, ale pasia foi, then oka sau asia. Lea ua tau mai lava to tele i latu le pasia o na latu whangaina leo le asia for 2-3 months. Fo ia tu te file test, ia ale mori mau mai i latu o file insurance lea. O tele i roa fo i petai, no latu mori mau o isi ia tangata o latu o tangata Manuia i natu i le asia. So lo i ne foi la o kai tatu whangu asia, mana o iei tangata i whirolo anai tangata i o te wala mai e to e whai e le latu membership. Sa iei momua nisi o nisi e fau le ua whai e latu membership i le asia. Le asia, le vai o le asia malanga le child fule le revenue. E le to e tau whamtalaina le lei ma le au ngā o le asia. Yo au ngā tele i atia, ngā tele i atia. O te le whatu, o lo te whaungaina. O te whaungaina i o fōringa, o te whaungaina i le child. Ia, ai, o te ala lava i le vai i aso uma, every day. Te lela le suinga moa uia i lo tino, i lo whaalongo, mai from head to toe, malosi le tino, malosi me uma. Ia pio le nā le whalongona, ia o te whautuat fo i ate oi, whape te loa, e te loa le lei a le suinga o lau whalongo, e te loa i lau savali, e te loa i lau tango e crap se mea, e tango e a foi. E te tala se momono se whangu,
e te loa ua le mawhai e o tamatama i lima. Ngā handle le tala ina le whanga e whapelo la i san, si kakala man mele. Si whai man mele. Wa ilo ngā ua sui u whasolo ngi matatu matutua. Au te mira nei. So se mea ke amu ke kango kakala. Yo, o ia masisi mea ke mwhanga kakala. Tau a tele, ia mō lau. O nisi nau tātou whaasalaunga, ia mō lau silafia, ia le tātou atunuu. Ai eile, na matano atuan pōm tupai. Pei na whaamatala elementa i foi, i li whalata tolu. Whalata tolu le na whapea naru i pei na whaai uma i eile se singa al komiti. O lea la na toe mai moina ma toe wala au mainisi fisosoani mai. E sao, whalata tolu, na halu i eile se singa. Ioe, na halu i eile se singa, ai o le tala le whailau tusi mai latu waile i eile latu sui whai pule. E tolu se furu ma le tasi le au whainga, o e kalesia ese. Isi nei tama i tu malo, tolu su tasi e kalesia, na pi na o tele o le latu miliona, na halu i e kalesia i e tolu su matasi. I le whaalongono atu i le whailau tusi. Tolu su tasi o e kalesia o mo meo no foa, o kapeta, o tiles, o fale, o sound systems, o fale sa, ma mea o speakers, o mics, pe o le mea leo te tano tuai. Ia matulanga o a onga whaataitai, te le lopo ni fale, pe o li potina na au mai tolu 31. Ia churches, e kalesia ese. Na pe o inale, mo mawina na tele iai, ia le lato wha mamafa. A o tangata o le tumalo le since the census of the 2021 e valu wafe tangata o le tumalo le since 2021 tau sang fia nei lua whanonga since 3 years ago. Te mi tono whenga palota. Nera whemi e valu wafe i lau whainga o le tumalo, ia o pe o tele na o small businesses, ia ma lotu na tele i aile lato, ia, aile ta ua mai la lato vouchers fo ien tatu mata uma i ai, vouchers fo ien na tufa i tele lopo, na tufa i kalesia through vouchers, ia pohani mea, ai o le tala na o manino mai, o ne ngalo ia te utu sam, o tae au, o le valu au toi New Zealand ma Australia. Tu sana o le valu iwa susu tasuru o tasi. O le tasi lea o ulia i mātou i Amerika. Ia o le awhatino ai le mātou le panel ua ta ua o le Samoa Media Panel. Ia o le ano nofo ai ia le fionga. Le whaasisina ia to le foa. Ia vui tia masina mua. Vui masina mua ia o savea le a taua le taua la vea ia ma le tele ma le anonoa i o isi suafa e pesita la vea ia o le fitalenga ia asiata pio vaoliko ia o mau hunt ia pei tau ili ia malu tangata ia matou ia e to ono i matou ia lea matou te tarano atu i le tulae valu le teimia New Zealand ma Australia au le tulae tasi ia i matou i Amerika ia o le vau ta o le Samoa Media Panel ia mo so avano tai au e mana ia le teimia na o le tasi ia matou i Amerika au le valu na New Zealand te le lopo la le teimia na Sydney Australia te lo mo tino foi po yese sui ma le media Samoa kau fai e wasai atu rau tala noa i atio. Le foi no amatatu no tau sina tala mo i Amerika. Wa iaile mea tau lea ua whaatoa peise breaking news na sau le nei aso.
ai whetau I alo no, au tauro iai. O le tala, one of the weapons, e taua whapea o le mysterious UFO weapon. It's a UFO, ia le tau te lo umar mea tau o le UFO. Pei o le nā ua whau whapea nā. In May 2020, tau sanga lua se lau lua se fulu, I Pentagon, they brought a team of 38 scientists. They came together and create the weapon lea. O le weapon la e afia fo'i le mea tau le interneti, e afia fo'i le mea tau le fo'i, mea tau penga te wha ilangi. Mana tua fo'i pe te whai atu so se mea fou lava I Amerika, pei uma o le militeria, la tu te mua testinga, yoe, so se new technology. Lea lana sau ana leila, o le weapon fou lea lea tunu o le militeria le malo Amerika, o lona ingoana o le ufa ingoina, o le mysterious, po le UFO weapon, Yo fai mai o le vaa tau fōringa mai o isi na vaa pe fōringa mai se UFO shape te pe se shape o se lea le tau o le fo le akalava te pe fo na le fōringa I me tau helicopters pe fa pe na fōringa o le vaa tau ia le utau o le UFO weapon po le mysterious UFO weapon. E whamei e o I me tau mātunu o Lalolagi I le taimi Lenei. E lei loa le taimi e o atuai. E lei loa le taimi e te ia ua tūlau ele. Te ia ua tū le mlawa alele, pe te ia ua o maile attack. E le aise sound, e le aise langona, e le aise metasi. The new technology. Lea ua te I leo somani, no whaitau atu le ana tapena na amata mai in the year 2020. Lua o. Ioe, I le Pentagon, le fuila ua ngā lua I eisa I nisi o nei atu nuu, ina ia mawhai, ia ona whaateleina, ia o le alata tu te vai iai. So le whaititia le tapena ina mo mea weapons, whiangai ma le nei atu nuu. Ae o se technology fau foi. Masalo se teimi tūra lata o na silisifu leo Lalolagi. A le matau tia leo le whanonga le weapon lea. E te ia wo o mai inei. E le langona se leo. E whaaluaina foi le sawa tele o le vaa le temi nei. Nei lo vaa tau o lo I le temi nei ia ale malo nei. At Sandia Labs, the same place where the Manhattan Project developed the atom bomb, pomu atomika, ia le tau te manatua, pei e vetai se atu le mele o le pomu atomika lea. O ula I titia, he pei lai fōni me o I fo I le no whanga o Sandia Labs. Their goal was to build a weapon unlike anything the world has even seen. Experts now believe that Pentagon has built an entirely new type of weapon out in the deserts of New Mexico. Yeah. Pei o stete ia pi tele o I fo I New Mexico le pia na vaia mua ia le foi le va o le UFO tangata vai pi out of space o I le o New Mexico I toafa wa pi tele ni fa toafa ia ina pi ina lea ua ngalo ia utau sanga pi ina le o New Mexico pi fa pia na foi na vaia ia I latou le vaa ia o vaa o tangata le tangata o le Lalolagi nei sina pi o lena pesia to le lunga o ata tifanga isi vai taimi fua mai I vainga ia le ra fa pia o le vaa tau po le vaa le military America ia pi whaanganga ia o ina I le teses na ia atonu o le a matamai ai o na ilo ai ia matulanga whapena. Pi o sina o nai breaking news na no o nei mo whaitau ai
O le foi la sau le pi le CPS News reports it's an entirely new type of weapon. O le lipoti mai na le CPS News in America, the New York Times newspaper New York reports no existing defense can stop it. Ia, o le lipoti na mai le i le New York Times, i le newspaper de New York. Le la foninga mai o tau mai o le weapon fou le ale military ale atu nei e le mawhai e se atu o Lalolagi ia po ni ona taufi. Ale no whamtala atu e le ngata o le sawa le waa. Lono inga pe silence po le. Afe me e te ia utau nu e tele loa e tele i whaalongo i se u o le waa. Ia u tele loa tato mata i tu ia e iei la tu whaapitoa le ata mai ia o lea o la tu tapena ina ia lea fo i vaenga. Pia pio nei talana mai ia i mātou i le nei atunuu ia e tau vasai atua i lau tala noa i oe i mea o ro tupu mai i lo tātou atunuu. E tanta na no vai tu fa pe pelo tala ia na la tu o le e pelo tala ia fa ia tu le sisinga na lu i fefoi lengo fale ata tolu e tanta na no vai tu family ai pelo na tala na mai pelo po o pelo ia po li potina mai le na to e vala o manisim to e langa lesa matala no tu ai ma le matano rum tupai ana po ile asisinga nalu I fale ata tolu. A peo ina tasi le mea fule le pe I langona ile fa no fule a mesa tatu o no le tele o fio anga mai tu malo e o atu le asisinga e na o komiti ile o iai ia foi ia tu ia ele ia foi suia matou ke lo la fai malanga ia le fong fitalai ele iai le taimi o le o atu ile matou I tu malo Fasa le ngan metolu na va e to le sa fainga na fa malia ne iai le komiti ia o le ma watu te mau le tu malo ia ono lo fainga malanga ai fainga malanga le malo pe tai o le tele o isu tu malo o le mau atu iai o la tu tai ona o lo fainga malanga su tupe o lo sa il tupe ia pena fai atu ele mai mau tele so taimi o te tala no ai I su nga tupe ia o le mea tau la tau o le mea pule la tau ia but timing is very important tau foi on e sa o amelia pe umar TikTok matau li o TikTok ele se platform America but the last news no falongo iai le ngata o le shutdown ia te matau lia pe o le la tango to America fatau o le te muli na falongo iai le platform le na pau na le platform SMI America o le TikTok o platforms o malava o sapiele Lalolagi ia o latu mai le atu tele nei le foi la o to fa fon mai o fa matalatu ia le melea le me tau fo America ia ele foi la ona mata tu tele foi ele la foi mata tu mai China mata tu mai isi atunu o Lalolagi ia pio le fai America le mete ia o tu o ele ilo ele se u le valele ia po le artu inga fainga e mtautia tato o foi me tau technology ia pe o le atunu nei pe o le atunu nei ia tele ina o latu ele ngata o va o le vatetea America o latu to ina satellite le vatetea e afu ai ona sapi le nei atunu le nei Lalolagi I mea nei le ngata o internet o le internet foi o le mea alofa America to the whole world le internet created by an American
E tangata na creating lea o lana mea alofa le na ia Samoa, Tonga, Fiji, Pasifika, New Zealand, Australia, male lalolagi ato. Ia le foi la ua create mai lea new weapon. Ia ele ni tala mana ia i le whaafafonga isi atunu. Ia le wai fai foi ala tau mea tau. Ia pio le tala na o nai breaking news na ia le molo tu si la fia. E fai au te tala noa la vai le mea le langa o lea pe le fa pe o feso ta inga ia Samoa i le Lalolagi I fafo. Whanongonongo e le whamtalanga i to ina two cables plus le cable lau whanga le voter, phone, ma le fuila e feso o tai ma le regulator le iei le pūr tamai tai ioe pe o ina e whaatonu whalau mai cable sia. Cable mo mua o le tui cables. Tui Samoa cable. Ia ma le manatua cable no winga e mwhaintatu vai o le manatua Tuilaepa cables. O lea o te matua I o confuse lava. O le tūlanga o le tolu cables nei. Aluai le tai 4 miliona tā la ale atunu. Wa lea o te vavai atu o le or the Tui Samoa cable was funded by the World Bank. O le manatua cable, pe e whatupe mai e le malo New Zealand. O le fasili tele I mea ia. Ua tele tupe ale atunu, ua lene whamatala Tuilaepa, o le si cable, na mumusu tuila. Pe tai le o te vai mai tele lopara le senga o le feso ta inga tu tuila man malo tu tasi I le vave ma le ai whapea tala Tuilaepa o kei porosi e lua le tui ma le whai mo e Manuia ma iei ni we o I maisia tu nuu na o le Pasifika ni we ma New Caledonia pe le io se atu au ai pe nga ia la te fesili ona ele o longa ona tula mai le lenga o tatu feso ta inga ia malo tatu o Samoa o le fasa o mai lava o se sipe a se la tala o le o te manatua fo I o la fo te mi na me le ta o le 19 COVID-19 pauna si me fengo fie ona o loa mo mantua le COVID-19 o le 2019, lua se lau suiva, o tau sanga tonu ana, fto atau amatamata le matolotu, le siufonga le tai afo. A tau sanga tonu fo ina amata ilo no whaalongo le upulea, COVID-19. O tele ilo, o se whaamai o le Afiafi le Lalolagi atoa. A pio le mga lautala, ina ua malosi mai le COVID-19, ua le mawhaina toe whaia ni a onga, o ki le internet, o ki uma kei porsia, le maupau ale le mea na tapa ia ia onga. O le watu le malo fau lea, le whai ia satelite ia, ina ia vave o na maua se feso o ta inga e whai ai mea onga a tamaiti, Samoa. Fasa o mea au se sinua I pia whape te ua se sela o tō manatu I le tuana. O I tonu la, na mafuai ona toe install plates fo I lunga leta o satellite lunga o whalea onga mwhale o whaifi au. O le whamoe moe o le malo, ia maua sina vanore internet, ua le ai cables under ocean, au whamoe moe from the satellites above, in the air, e sau ai lalo ia mawhainko ngeki mai satellite I plates ia, ina ia mawhaina whai ia onga atamaiti. Lea tau sangalene whai e mena. Lua se fulu, pe umar 2020, before the election. Te le lopo e sao la ufa manatu pe umar ale 2020-21. Au lela ua taulangi Tuilaepa. I sana whaatanoanga malana media le 4-5 days ago. Na ia tauai e taunga tā te le whainga o mea, toe tauai le suia, ma tauai e to ina ia le blue
Blue TV, mai ta o te o lauli, whanau ai fo i to mata, so malole i wa sau ina le whanau to mata, sau i le Blue TV, pe wa mixed up per to ina, i le Blue TV i le whanau o to mata, ma le Blue TV fo le sa mone sa wale tau ta iai, ta sile na meu teilo ai, wa le tutusa le malosi wha le mafau to ina, ua whenua mi ai me lona fina ngalo. Ma ua fōringa wale sao me tala noa mai ai. O tele o me tala noa mai ai. Pe ua fōringa mai ua le iloa, ua le poporato ina, pe au mai tala se. Pe au mai tala pepero i le whanongolongo le atunu u. Ele o toi pole i to ina le mera na, ua saufa asoro atoa lava. Pau le mea o ilona mafau i whaaleanga ina. Ma e tasile upo te tau o na tiro e tatou atunu. Tutuila, se o whaitau atua, and Fatima Histake. Samoa is an independent country, and it is also a developed country, Tuilaepa. Na sui i le developed country, a o tūla i mai le tofi pa le mia o sa ilele. Mana ia lan melo o mai tuila. Tuila, e te sila fia ina na tūla i mai Tuilaepa o iaini ngā luenga a isi pa le mia i lumatu. O iaini sao pa le mia i lumatu i le meta o development. Ale masanina utala noa i, tau titala noa lo development tu tuila. Na e sila fira ia e le fato a tupu le development. A faifo ina label Samoa under the undeveloped country. But still, Samoa was in that level of development from the previous prime ministers. E le na o Tuilaepa na ia whaia le development. Ia malino malamalama. E o ma ia Tuilaepa. Ana whapepalo e tō Samoa te mina ana o Tuilaepa. E le ai ma se sao isi pa le mia i le lumanai, i le development o Samoa. E le tupu mea nā. E le mawhaina tupu mea ia a tutuila. E le pena uwha malamalama ia lau pā tilanga o tanta Fasa lau. Ni te uwha le ai. O le development o Samoa from day one. Ke i oa i le teimi o tonga na fiti, tonga na lato pure Samoa, se i oa o Taunuu o tala lei, se i oa o tala lei na tuto o tasi Samoa, te i oa o loa i na lua i pāle mia, ia pāle mia mumu Samoa, so o mai iai lea ngā tupulanga, ma lea ngā tupulanga, se i oa o mai ia Tuilaepa. E o mai ua te lele sao pāle mia ia. Na pa ima Tuilaepa, na ian tama i mea laiti ia, then, ai le i sau o matua i longa le ai. E se tala nā. E se fo le mitanga le ia la tau o longa ina Tuilaepa. Ana le sau Tuilaepa le uma ia le ai patua mo Samoa. Se i sini. Le ua ufa mtalatu tuila ia te oe ia mawhai o na Faafetai i lau i oe. Ai le o le tofi pale mio sa ilele. Na mafu ai o na iei Samoa ilele o lea. Ioi. Na iei uma le sao tofi lau. Na iei le sao vai kolone. Na iei le sao o ai foi o Tuilaepa. Na iei uma sao vanga ia. Ele ai ma se pale mia iei sa na sao i le development o Samoa understand. Ele le i le tala le fai atu. E manino. Pei foi o Amerika Samoa la to. Ina ne imita se ko vana fa pe o una le le Amerika Samoa. Wo le ia atu. Ioi. A mata mai ai ko vana taluai. Ele. Tofu ar ko vana ma siana ia me le development. Tofu uma ko vana tofu uma pale mia le development o Samoa. Ale le ona o pa ia tu si mele langa lu ta ua ia e te le atala ia Tuilaepa. A ia mana tua. O Tuilaepa. Ele I faia I se vote. Ele I faia I se vote ale parlemene o Samoa. Le ai. Ele le pe ono tau manino ma malama.
Na tu ulima iai e tofi lau eti le alisana. Tu te sila fia le tala ina ua malo ale ngase o to ina o tofi lau isa vai. Na o ai ale malanga, ale malo. Malanga le na whapea na alu atu ai malea. Male wha masino silly at a time. Se malanga mo mole na o ai le kapineta o yasi i to ina. Ai tia to male wha masino silly. O le anma fu anga wha masino silly. A fu le tafa toru fuila. E te tauna ele signature, e tauna ele saina, ale saini, ale komsin, ale afoi, ale whaamsin sili, ina ia mawhai, o na tu lima mai, ia le lai. A vai le tofi na tu lima. A le tofi sili ale, ia le lala wha maitu ila, o le tofi le na se sa mo mare. A le ala vau te whai atu. E oi, e le o lona ma masona le leina mawhule ai. Na tofu sao o mapale mio sa mo tu atu na ia. Na tofi sa tofi sao o malava ina ia mafai ona na well develop Samoa. Ia si mea whapea oile urua i pale mia mataafa. Ia si mea whapea tupu a tamasese. Ia si mea whapea ai foi. Tuilaepa. Ia si mea whapea wa ai koloni. Ia si mea whapea e o mai a Tuilaepa. U whapea. And that's a nature, o le natura na o leolanga. Ana whapea whito atu to tasi lo sa mo tuuro i a Tuilaepa le. Sorry. E le mawhai. Io e sea, leanga e whapea nā le mea tau o le ati iae. O le ati, le whera o ia i fo, i le mālor, tilo la auto i le lua se furu tausanga, ma le lua tausanga whatu anu, no fo i le malo fo, i le development o Samoa. What now? Yeah. Nā se tatu tilo i le na o le lua tausanga o a le development o Samoa. Tau te tala nono le upu ati ai, it's moving up, slowly moving up. E le se me tau tala soa i le upu a. There's no such things e ta ua o le ati ifo. O le upu wati ai, develop. O le soifonga, e le ngata whairana o Samoa. A o le whaitau e le whapea o Tuilaepa na mafua i le ai. O lona vai taimi. Na se tatu mali ona, e le o le leila ona ia. A o le lei o tangata uma na afi. Even us, tangata anu o Samoa. O tatou uma e iei o tatou sao i le development o Samoa. E le lei na manino mea ia. Le lei na o tatou te whapea a mea o pare mia le nā ma. E o ofo i le nei atunu. E ofo i whaitau ngā perese tene o le nei atunu. Ai longa presidente i ala tau upu, o ala tau tala. Ia peifo le upu le ala presidente le na fai, e le o lo fesili po le ala mea na fai, po le ala mea malo na fai mo oe. Te le fesili po le ala mea American fai mo oe. Ai fesili po le ala mea na fai mo America. Meaning, all of us, everyone, tangata uma, ia fesili tangata uma, whapena e ola umale o langa le sau maana tongi. More development. Through what? E te le whainga ruanga i le atoa, i le o langa atoa, ana o le ola, i le pingi fiki, i le o langa atoa. O i nāla sa ora upura. Ai a whapena e ola e pay tax. O le mea na ta olea. E ola uma tātou i le development. Le winga na tala le presidente nei atunu. Aur fasili. Po la sa mea Amerika e whaimo oi. Ai fasili. Pena e pay tax. Pena lafo sa maa. Pena faisau ioe. Tato ola i Samoa. E le i whato a tupu le mele taimi o Tuilaepa. Well developed mai a Samoa i le taimi o mata afa, ta masese, tupu la efi, va ai, ioe, so mea tofilau, tu ulima loe tofino. Pau ana si mea. Na go through uma pale mia i luma. Na go through uma le palota. Ngo uma le palota. Na fina uma le palota i pale mia. Na palota ina i to tonu le pale mene. Man tu fo le pale mia le filfilia me la tonu e filfili tonu le pale mene.
Ai langa ele mawhaina filifili le eise pale mene, pe ale le atunu. Mena le ala langa tangata, o Samoa e pule le atunu, e pule le siriseni, ele pule le tangata e pale mene. Le anga o tangata na filifilia i lato. No, le o lato ia uta ua o lupe na wha ia mai fui to lima sumatasi. O lato la na whaia le ngat, ai le i whapena filifilia o Tuilaepa. O Tuilaepa la vaia, na hand-picked. E to filau eti arsana. Tato wa aila ni mo tangata ile leanga mo tangata hand-picked. Sila fo ila ile komisina o leo ia te minei. Sila fo ile komisina o leo ia nei. Hand-picked. O le alme mo matangata na hand-picked. O le na. E whaasoi sā ile atunu. E whaasoi sā ile atunu. Tilo ia ina tu te fai mai komisina e ama. O le ananga e whaasoi sā ile atunu. Lua se fultolu o whaasoi sā sa ilele ia Samoa. O le ana whaasoi sā. A whai atulani me whai. Vai le ua vai le upua sa ilele le ua ilonga ile atunu. Ma vai mai. O ia sa o le upura. O le ula leo te ula ina. O le ula a Samoa. Ai tu te lor tangata no na toi au mai le ula lea ia Samoa, le ula lanu mumu. Ele le ula le lanu ena. Au le ula fala lanu mumu. Se mate mai sesi le tangata na koe apa i le creature le ula lea. Mwhainta mai sesi. O ai le tangata na toi au mai le ula le ma toi fia lo iai le atunu ma toi saua lo lunga le ula lea ma fia lo le atunu e promote lana ula fala ma isi lava tu inga ula. Kia wenga sesi pe tu sa tatali. Thank you, King T. Thank you. Mele to el opulo le alo le atunu. David Tua. O David Tua to tasi na ia toe au maia i lunga le ula lea i le Lalolagi. Mena tu Faafetai tela i le alo le atunu. Ana le ai le alo le atunu. Na ia toe whafangu ina, e mo ia, ai tau te wa ai na o i latou i talawhianga i le ula, na latou ula ina, peitai. O le sau o le ali i lea i tono le maia malanta alonga, ma le sau ma le ula lea. Wa wa ai i le Lalolagi, ma tilo i e tangata Samoa, o i na toe ola ma i le ula lea. O au mea Samoa e te wha me melo i ai. Mela na te whaiatu ele na o tātou e o mai whai ma pāle mia e au ngā uma lava tātou tangata Samoa. Ale upu lea o te le fia te le se lo wite le upu lea o lea wha ma vai mai. Langa pe o le ua ola upu ia a i la tau nei. A ele fia whai, a ele fia iei wha ma vai mai. Lea lau whi au. E te wha ma vai mai. A oina whai ele tana lea. Whai tonua e a fia me. Fia me le pale mia o Samoa, o lo pale mia o lo taitai. Pale mia o le taitai o tatou uma. Ai whai tonu e toi ina rupu lea. O lea, wha ma vai. O la utaro sanga lava, i hini tamatai pale mia. O le taimia na lafo e toi ina le upu lea. Ma le taimi fo le na lafo to ina le upu le mea o le whanau. Na o i loto tangata Samoa le alo lofa i le tamaita i pānemia. Na o i loto o tangata o le atunu. Le mātu iao upu matala talafo le nito ina. A ele fia fia le me o fetu ai, fa ma vai mai. So ai mai sia na tala na lafo i le tamatai pare mia, i le tangata ele mawhai o na whana wina setama. A o mea umaia.
e te tau o na tilo i ai le tatu atunu. Le kapeneta. Au tau fionga i tai o le tatu malo. Lau fionga le te teifono. A fai o le ua lafo e Tuilaepa le upu lea ia whaamawai mai. Ia tuu loto, tuu le mawhauwhau le upu lea. Ana whapea ua malo lo mo tau roto whapea ia le upu asto ina e. Pau asto ina e o le upu anso na lafo. Au aare tau vai le temine. Ia whai mea ia. Ia whai malui ia te utou. Ioi. Au tau sila le leia ia i le strategy ato ina temine against or towards i le pale mio Samoa. Vai e por kikira o fai. Matua poto ato ina o lana ngangana, o lana upu, matua i poto ai teu le vā, mafia me. Right now. So se mea e tala no ai, e leo toi si ia le upu ato ina anga i Afia me i le taimile nei. Aisia e malama le lei Tuilaepa i le vai tau le nei. Are taimi ane nei o te tala no atua i sa o lava i le tatu a inga le whaatua Samoa o tasi. E le ngalo ia tau, yo e pe e whaisi mafa le upu. Alo wita i le utama i le upu le aso le. Lo wita i langa o le upu e masani an tala na whai mei e le utama i amato. Na fo i e whai i lo matutina, ia so ia. Wai me vai o tau. E le leo tau malama i le upu e tau le loto maulalo. E tau e louta linga i le na upu. O kasole. It's a challenge. E le tau lano ta hitau tano fo. E tate tau ono tu lunga you got to stand up and do something. Wai me ale upu. E se ale meo le loto maulalo. Ele whangangana le to ina upu e se loto maulalo e se le mea pala ai. Sule. Ale upu ni whangangana matutama. E se le mea tau o le loto maulalo. E se le mea tau o le mata valea. Yoe. Mali e e se le mea tau o le loto maulalo. E se le mea tau o le mata valea. Tu low. Yoe. Nenga ngana. O le loto maulalo lava ia. E fua i lunga o le whaatinonga o mea. O le alua e lunga o le whainga malo. E a fua ona o le loto maulalo. Vāwhea ngai maisi tangata. Vāwhea ngai male atunu. Ona o lea. O le loto maulalo. O le tangata e maua le loto maulalo. O le tangata sili le nā o nā tamai lana fina finau. E on point lana finau. A o le tangata e maua lunga ma wha maulunga. Le la ele upo e tau o le finau vale. E valea le finau. E hoi. Mena le tatu so na finau. So na finau ma pe fōringa meo tatu tangata loto tele. Ma tatu ioe. Finau i mea ia, ma tātou whapei, e se le whingau, e se le whingau. Ai le loa, le ai mea ngā ka o le whawhia poko. Whingau vale. E hoi. E le longo le lei, ai peitai. Le mea fo le leo le, e malu, aivia. E malua e tau whapena tatu tamai te pale mea istaimi. E malua na tala, ai via. That's good. To me, I love it. E oi. Le anga e whapena winga o le tangata tamai, o le tangata poto. E le so ona fina o vale. Ia vaila le finga o vale lea. Leo ki nganga whai aku e leo koe kukusa le malo, se leo koe kukusa langa porkiki ua kuai. Ua tuai ana weapons
Vai a Amerika le whawana weapons, brand new weapons e o matemine. Every year, every single, te tiro uma I peila o Apple, le Apple computer le kumaia. E tasi lor tausanga, ono masina, e ono lo masina o le Apple computer, consider o watuai. Ia ili nei atunu lato. 6 months, consider watuai, what tauna renew. Te whapena malava e te whapena male tūlanga le toina. O le manatu ar toina. I'm the one. I'm the only one. I'm the chosen one. O mawhawhaunga e ni tangata. O lewa na expire mea. Lewa na expire. O ana aikia. Ona e vai mo I yoki ai ala uri. Ko I yoki au na mawhawhaunga. Ona mawhawhaunga developer se mea. So far, e mo I ele ai ni high qualification pe na tope pese ai ile malo o tūlai. Mai whai mei tau teo I whea tau te rofau se malo. Ai o tau iloa. Ile ai e se ale poto, e se le poto whaale atua, e se le ata mai whaale atua. O ata mai e tangata ia. O tangata na filifilia. Ia ki ngā fu I kalinga o le akuari. Ai anga o se akua e kaukala mai, ua lewang whapea se Samoa. Na ko o le mai, pe ako e whaise whainga, pe ako e whaise soro ki kema ko e kamwhai. La ko wa ki ngā fwoi o kalinga ko whai mai a kulepa, suri malo. Maor ka kalonga ka ngaka sori. Talo na tangata, and so am I. I used to do that. Longa winga o ulis tangata manu whape mele atua. Ari Faafetai. Kua ki ngā ukaringa ia oeri. Kile ka kalo mangi me olu ainga, kile ka kalo mai loko uru mana whanau, kile ka kalo... O pa o whani maro, o se palamia. Mga o ke ngia whaafia ka ika a. Pe ana whape se atua sau whai mai ma, tira mai a tato. Ia pe whape mai fwoi, se Isa Maeli, Salevi. Ke kalo so, ka kalo mai. Pe a ku ia ilunga ke alu whaisau a. Ole fai, me ke le ki angi e ke fai aku Tuilaepa o lava longa ia pare mia se era ese o le malo. Eva ai le tali filemu. Le tali ele tua leva ai ai le se leo. He answered. He answered you through the election. E are nā tala, e are nā mea, e mo I pesao, e se pesao. Tali le leoa le atua through our election. Fua le ale tala. O te ata te le toi ina ne Tuilaepa. Pese a Tuilaepa, pese a mei. Me artus pa ia. Whamatala mai le Roma, whamatala mai le Corinito, whamatala. Wale leile mta apsisi le tamano, artoina. Whamatala mai le mea, whamatala mai le mea. Se pina onga whapatele to ina. Tu te nei loa o le whai mai le tusi, o tai uma mai le ali. O la le si mea nā tu te toi ta talo, tu te tom whai. So le ai pā le pālota, so le sau le mea. O mtua to I lalo popo arto ina ewa li so o le mau whaaleanga, o le mau... Oka e. Mo le longa se me apa I erito ina. Aisea. Whamawalunga. Whamawalunga. Tātou te loa o le pisia e whai lato roadshow. A whai mai o ana mea. Ana me utoa mai. A le pisi whono I tinga ana I loa o tatauna tapuni le whono. O tatauna o tapuni a whai. Ana toso se totongi e lato. E pe ora telefone le tianuin fai ore mefi. Se inu kofe. Inu kofe o polefua. Ana fato ore mefi le ua lata mai intia tianuin.
Ave mea tian wing, ia kangoro ka kailanga yoi. Oso lang sofro musu ero man meo la kanga. Wai fai kwa road show e pe yo nga pe vai a mo ura sky le pole yai. Wane. Lan me to feel so fa yai. Lan me ko yo i ku malo ma follow le strategy. Lan me to feel le tu tuila feel le New Zealand ato feel le Australia feel le me America. Aisia. Yeah. Leangan me tanga ta fa mawalunga. Ele se tau whalangan o whatu whamalunga langa o na. O winga na o tanta whamawalunga e o me e teimi nei. A tau tala mai e le ai se mana tu whapea wane. Nan me o toe a foi. O toe tam whai e kiskisi i muri vai o fia me. Vanga umaia. A tala noa ma ia fia me ua pe ua latu lo, ua fia me ua au atu ia latu. Alu winga leo lau tala. O le tala, e sene me ta ua le loto maulalo. E se me ta ua le matavalea. Eo e. E mawhaina tatou matavalea. Toi whaia ina i tātou le pālota o loro manai. A sia mātou pese leo, lo whatu pēa, lo pese pēa ia so uma. O te le whatonua lau tō whamala uta, ai o te whaita oe. Wai, o lau strategy lea. Ina e ita i a teau. And then, hopefully, you will do something better and keep our whatuatua i le Samoa tasi better. O la ule strategy mo to. O te le mili ina whapea o to. Ai o te whaaita ina o to. I o to wita, ita o to roto. La le simea. O to ni tangata e one term only. Do you like that? Tau te fia ngar kasiare term to te tūlai mai Afi Samoa, that's it. As long o tatu o i le sui o le malo. As long o tatu sui o le malo. O le tuinga mafofonga na ieto tino tatu. I don't think so. Hopefully, hope not. Ia ita le loto I mea ia. Noi. Ita le loto I lea. Toi foi voters. Aua ni ngalo ia te oe voters. Noi. Don't you ever forget about the voters. Fe auna ka maro sia mangi nang ko mafuka. Se te mo ni tau sanga. Noi. Noi. Ma wane ngalo. You people, you guys are not perfect. We all made mistakes. E tofu tātou mawhale tonu. A o le pau, lea no, lea lau toi whai atua lo lima lea. Lo lima lea. From the beginning, the starting points lea, my shoulder, to the tips, my fingers, the end, the destination. Tip of my fingers, o le destination lea, o lea, o le kako journey. This is our journey, right here. And all of us, as a Christian, we're supposed to walk from the beginning, starting point, from to the middle of the road, our journey. But let me tell you, e poa ele aso e tasi, wa e tofu I fafo, tofu I fafo, tofu I fafo, tofu I fafo. Tatou fe tofu Afia I fafo. O le challenge mo tatou. Can we go back once we dropped out from the middle of the road? Is there any way we can get back to the middle? The challenge nga. We all make mistakes. Is there any way we can
have an effort to go back to the middle of the road. Now, yes, tātou te pā o tātou o tangata e awhi so o whainga malanga. O le wha moe moe, aua ne I sao whai, ne I pa ma nofo I whafo I. E loa le awala toi fo I e tutonu. E loa le awala I au tātou o uma I le destination. That's my challenge to you whatuatua I le atua Samoa. O ne ngalo. E le perfect oe nau whionga tamatei pale mia. Not even. None of you. None of us. Le aima sesi o tātou e ato toa. A oro tātou loro tātou wala tātou toi fo I ai in the center, in the middle of the road. O le mea o aulo ma pe nina na I le usoi fua mla ola. As long as we know how to get back to the middle. I o tātou ro tau te tau e le tini. Tātou uma tau te whaima o ese ma le mōre ala. A wha moe moe maorunga I o tātou roto e foi I le mōre ala. How? Nai te sira fia. Te le to e tau tau atua. Aisia. Same with me. Iei le taimi o te loai o mtua I o pa o to mamao ma le atua. E se me tau ono whaia. And what about you? Lea te whawhongwhong mai. Ea. E sao pese. Eoe. O nā. Awane I ola se isi masona ola. Ora tatu whainga malo. A ua I aini lape. Accept it. Accept it. Eoe. A o I aini lape o le whainga malo. Mauti noa. Admit it. Admit. Accept. Talia. Eoe. O ina e loa ele mo tangata o ina lelei. Tangata tamai whaale atua. Ai aura tam whai deny. Don't be denial. Aura tam whai deny. Tau te se o malava. Mele alen whapea I Tuilaepa. Mr. Right. Tuilaepa Olona nickname. I can name him by this name. Mr. Right. O le mawhauwhaunga o Tuilaepa. O ia e le ese me se. O le vaai o Tuilaepa I whainga malofo. Na o mea se me se. E ti ngana whai atu sa vai. Whai mai nei alan tale. Pali panoa. Tan wha mawai mai. Tele ana mele ang whai. What about you? Can you admit? Oe na panoa, pali panoa, wa ka kaunga e wha mawai mai. Ka kaunga e wha mawai mai. E le ia se kaimi se whapea mai Tuilaepa. Tuilaepa, sai lele. I've done so much wrong stuff. Never own up. Never. Mr. Right. Mr. Perfect. Eoi. Pa wala me fi tusi ale lima ina ia. Ia matua I longa lava na whaaleanga. Eoi. Hita ia lauli. Hita ia panoa. Artala lea, wata tauna whatpuipui. O mai ana followers from me, taun solo atoa. E solo atoa lauli. E solo atoa li o e whatau malama. Solo atoa I asiata. Solo atoa savea. Solo atoa au. Solo atoa uma mato lo lungo. Vai e. They love to do this. Yeah. Point. Yeah. Ai ngalo manatu. E ase te mi se e whapea mai ai. E whapea, kai mi uma. Te loa. Sole. Alena. Ka fiola e sole.
Samoa tu uyo vai matale upule olea. Ua tatau ona e whaamawai mai. Ua tatau ona e whaamawai mai. O se upu e le longo le lei i la u le whaalongo. O e mwhaina u tilo iai o se meo sea, o se tau whaamatau. It's a threat. How do you feel if someone, tell straight to your face and tell you, hey, whamawai mai. Whamawai, sauroi whamawai. Oe le tangata whainga luenga. Po oe whailau tusi, po o teo tupe se kalesia, whai atu net whai whono le kalesia, whape atu te tei whono, pe whape atu ia le poa te lauro tia oe, ia le emo. O neilo waso munmuri teo tupe ar tatu kalesia o tauna e whamawai. How do you feel if someone tells you that? Straight. It's a slap in the face. Do you think so? Eoi. Alena. Le mawhai, leo langa le tatu teo lai. O le wha moe ma walunga lavo le Christianity. So le whaingo fian whamtala. Le whaingo fian whamtala. E tatau ono tatou wola i lunga, mea ia o inai tatou. Le mea le no whai tuelo lima lea. E maa lie la vai. Ai tango e whataitai. Na e loe la ia lea. E ma whaina sa o lau sa vali maia from the beginning till the end. E ma whai. E ma whaina tau sia tu la fono se fulu. Can you? A whai ma whai na tau sia tu la fono se fulu. O oe la tangata e afuai una le maliu Yesu. That's the only reason why na maliu wa Yesu. Aisea, none of us, nobody can keep the 10 commandments. E te sila fia oe. Ai whamei whai. O lona whai ngata. Whai maile tala Yesu. Ile whenga fōu. Wha matala Yesu mose mantula whono. Whai mai mose. Ile whenga tuai. Aua ete ngaoi. Aua ete murilua. Ai whai atua ui a te oe. So le o whela o kako e ngā salai kako. O le manga o kako e ngā oi e kako. Mea whale mawhau. Ea. Lona winga. A o le i commit i a mose malana ioe. A ua umanga commit i le mawhau o tātou. Petelo sanele tulou na o ele Tuilaepa. Say lele was support swafa. Oia. Oi. Luia na le tala tatu tiro le lege mei. Po le a fo ia isi fo ia kalesia malatu vai. Patolo le ola o ina. Oi. O le ola sa ili mala ursu. Ana yesi tanga te to tasim fainu na kipinga le 10 commandments. A tonu ai whape mai Yesu, a tonu ia, la ule la tuia ila lo, la ule liu tintanga te, na ua Yesu si e mwhaina se matua mama solo ato. O lona pona, tātou umalava. Mela, a tau mata i tuina le me o tūla i martemine. So se tala noa i rimoni, so se tala noa i Tuilaepa, e fafa uma le la uli le mali e toa mea leanga uma o le Lalolagi. Ai u fatuto nai, ua si lunga fia me. Na utalo sanga vai. Lau a fionga i le tamatai pare mia o au, o lau tangata nuu, o lau atnu, o oe o lau taitai. O oe o lo pale mia. Ai taua ina o tuatu o Tafa. A whai o lea ua si i whapea o i lunga e vaenga ia. Ma lie lo finangalo.
You are very, very intelligent woman. Tia tamai. Oi o tangata tamai o le ata o le atua na e whale au ngai. Wa ai ma le alofa I lau ka peneta. Alofa I ala auli. Pio le melea. Pio le lua relationship. Le mea na lua amata mai ai. Fa le lei le maafutanga lea. Aua ne I si ia I lunga le si vainga ma tamwhai e fatua la tō upu e manatua. Le au waa na tō tau walu whaatasi. Manatua si mesia. Aua ne isua malia ia o le ola si o tangata ia. Aua ne isua malia I nei avema me isua malia ia te oe. Na ngā lolo ia te oe tangata ia. I oe. Ele I whaingo fie lau tau tāpenanga. Not even. Leanga o mātou. Na mātou te talo. Ma tau mawhai a watu ia whautuanga. A outou e whatinoa. Outou e whapaina le whana. Outou o outou luma, leina I luma o le mesawhai nei. Ai a tau solo musa I luma I le front liner o na mawaiwai. Outou le pupunia mātou. Outou le alolofa ia mātou. Ai pauana le whainga. Aua ni avea le si o e lunga Tuilaepa mali moni malato. E ma ai lawa ai le me moni. E ma sangia ai lau sila. I le mea te tau ona iai. E te fo ia I siau Afiafi lunga. I fea. Te fo ia siau tau pau sisi. Na tau a mata mai ai. Fai le tala. O oi o tai o malu. Na tatou ofo Fa malia ina loto sisi seni Samoa. E la vea I le Taunuu. Ai asili musala ia tatou le whewawai ai. Lauli alofa I lo tatou teitai. Mātou tele whatonua le tō wha. Na mātou tu walalo tu lava. Ia. Na tu lava ia tala. Lava le pokalame mo tātou Lenei Afiafi. Tā pese lea foi mai ia o na watulo le vaenga muli o tau tua moe. Taunuu Manuia le malanga, Fasa o sia umana. Today
Ia, o le pesena siawang, o le aso fa mua le aso fa lo mumone, aso fa sona I mua le masina. O le a whai ai le mātou tau sala night, next Saturday, ia atama matene tuai o le korisio a Vale I nei California. E ono sfuta la le urufale, pe te ruatu o ruo ngali e ono sfuta la le tangata. O le mātou sailinga muri lea, ia ona mātou anga ia tu role I Samoa I le masino uni, I le whamoe moe o le se lautou sanga, ia o le ioe ua vave le taimi a o le manatu ma le mawhauwhaunga, ina ia mawhai o na lava se seleni, ia e o ma le tamatua ia avele I Samoa, ia e whai fo I mo mātou sao, I ngā luenga a le korisi o lo whaatino ina nei lo na whare Samoa, ia ua umana avela mātou sao I le ngalue ina o le lotoa, ngalue ina ma le whailonga ina o le se lautau sanga, ia a o se tupe e o atu mātou nei, ina ia mawhai o na whai mo mātou sao, le wha o le mātou sao ngatu, o le mātou sa ili ngatu me muri la, ia e laso tōna I nei, a o Yesu ua wanoa, ia o atu tatu ta whao ai, e ono sfuta la, ia ma la foisi sta la e fiso suan tele I tau mawhainga a tamatuai ar korisio a Vale. E le ngata o mātou I Amerika o te loa na ua uma e New Zealand ma Australia, mana tua foi. New Zealand ma Australia, la e whau ali me o le tamba, o mātou nei, ta whio se o se mātou teine, e le eise teine, ai maua ena, ngā le whaafine le nei, io e tasia si whaafine le nei, ia le aele I o ma le mātou asosi, io e I mātou asosi, ia si nā re tā ua o suafa o le nei, ia e mātou tele I whetau ia, io e New Zealand ma Australia, ia pe o o tātou waia mai le malo tuto tasi, pe o tutuila I whewhoi. O I nei lātou ia, o to tele o Samoa le atu nei, ia o tutuila ma Manua. Tau le ailan tangata a Vale e umamau mai nei. A whaifoi I se a Vale le ana te loa e musu ona o me whai tupe me whapena. Sau, e le o tupe me tāua, a o le tātou mafutanga. O le tātou mafutanga, le pesele na umatu nei. Pese korisi at, wan mele le whain mātou, ia mātou te pese korisi, ma mātou fia, ma mātou taranoa, ia o mātou teimi fo, ia e, o lota teimi kopi le aonga, ia o lota teimi tia I aonga, o lota teimi whaanoi pepelo, o lota teimi, ia mātou tali e ana. Mātou toi tali e teimi fo, ia o vasenga, matauria, o le korisi, o le aonga I mātou vai teimi. Te uru whale lo le vasenga sana e whasamoa. Le tau ma whainga, e leo toi o teimi lani, ua alu pe o le waafi nanu o tamaiti. Ai pe o le tau ma whainga o nai, tātou tamaiti, tātou, e sa, ia no tāla turo le tono le vasenga. Ti ngā so tau lawa, ta file mu whasoro I ato I tono le vasenga. Ai se I o ola ina teimi, tā le teimi fo le tā ai le sui e piliota. No, o mai e fafo. Mera le e whana le mātou whaatasinga. Mauti toi tali e. No, o mai fafo lau tawa le toa. Excuse me, are you talking to me? Na tali e ia lea. Le tau, ai walu le teimi o vasenga. A whapea e fast food minute le teimi o le fast food na minute. Ta te file mu, o mutua file mu a le vasenga. But o mea tāua na, a whape te whewhe I mea whai tupe. E leo tupe me tāua, sau tātou mafuta. Tātou tue tala noa, tātou tue pepese, I pese le aonga. Ia ma tātou tue whamanatu me maali en tātou, tātou ui mai ai. Ia, lesi me maali e whamore mole. Lea whamoe mo se mātou teimi whaatasi a whapea, le na matano nei marsunga le li leo, ia li o sunga malu le malo. Le so whareile no winga, le so whareile, le so na ia latu, le so whareile na mātou nei. Tau se ilisa wanoa o la ua o ia malana keisi loia. Mātou te tana no tolu toi lunga nei, pe a whai e tarafea ngai. Ua lewa na fialu si kesi, tasi e alu toi ta pena me manatua, o le tribunal lefto a uma. Leo, te le lopo le ase, a isi si o tonu te whanongo, ngai uman matara noa nere la,
O le la fai ia le a fo i le komsina lana moni mau. Uma lo le moni mau, ia whatoa so e loa ia la lauli. A le tala ua levan fia fo ia peitai. Ia o le toe nofo i le lo ia whai o le hotel, o lana rental, ia mataimi o i tūlafa popo te tongi. Ia e le taungofia ni tangata. Ai o lau toe au ngani atua lea, o no te le whengalunga tae au, se i loa les whareile pea, ai o lau au ngani muli ale lea tunu oe, alo whangia lea, au na lea tunu. E iai ia lau moi mitinga, a whai e Manuia, o te taritonu, mai o te taloa, ia whai mako mesina i le lumanai. Ioe, ia, o tangata wha maoni, tangata le leitele lana, heo fo i le mori mau o tangata o le Taunuu, io e whapena le winga o lea fo i matai Samoa. Tātou nana u whai atu whamole mole na se atua au e le o whaatau malama au ava, la e la fore tupe. Ia o lona ingoa atoa e la fore tupe o lio au ava, a lio whaatau malama au ava, toru ingoa. Lio whaatau malama au ava. Io e. Ai a umala na la fora tupe, na tangole whamole mole sent mai ia tia urau lisiti. Nanga o le mana o mai seli i le lisiti e watu ea ia. Sent mai la i le siu whonga o tae a fau, langa messenger. No tanga rola ia lea e lafo iai ma ta ofi mo au. Nanga i umana matana noa, ona tau mwhai aleo ia e eknaulana te wha mau mauina, uma lava i lato o anga lelei atu. E a watu ai lana acknowledgement mo o tau. E le mawhai na whaangaloina a fia i sio na vau. I lo tau anga lelei a pa ufo se suafa, pe ngaru se suafa, a olo a fia o tau uma o e na anga lelei. I lea fo i io, tatou, e le ngata o le tupe a tatou tatalo. Tatou tatalo mo le au na ina ia whaasaoina, ia mawhai o na iailea mi o tonu, a whaamasino, ma i latou. Langa o lea la whai ia ma tau tia le mele tulai mai. La peu fōringa mai e a fo la asao tangata na whai ane mea. Ia peo le tam whai e a lawe la vera tangata e le i a fia i le whainga. Te le i moe le pōnei, whai tau lau mātai o e luas fumalvalu. Whai tau msanga whai tau. Na e tilo o le ata a toa le nā. O lo tūra i mai i le tātou atnu. E whaamatala mai e le leo. E whaamatala mai ai i tangata mawarulunga tongi tangata i tupe. E whaamatala mai ai le tala se na ave. E whaamatala mai ai le tala mo i na ave. E sao. Arula i le pōni, wha umatu e wha pēnala u tautua. Ia, o le nā eis, li o whaatau malama au ava. O le ngoa na o lo, sori wha mori tātou ia na lafo ia whaatau malama au ava. Ia aia latu si lusoni ele mwhai, ele o mwhai ta lai le suafana tō lafo iai. Ai wha mori lafo, o isi nau umana lafo, whenwhena lafo mai ia tia ua au tō fo ingo mea. MCN, na wale ka uri nampa. MCCN nampa, lafo mai ia tia MCN nampa. O kango le lafo iai mo ta fia, ia e whai atuaile acknowledgements mo o tō later on. Ai mori teiminei, ia lau fionga i le tomata i pāle mia ma le mamalu o le tātou whainga malo. Ia, malo le whai o le whaiva. Ioi, tātou te tau mawhai e wa ai fula ia. Nianga lena o mai sesi se manatu fule ele ai se me o tupu le tātou whainga ma i le tātou e sao. O a tātou wana tala. E tate olo le nā tūrau mea. Na ilo le sao mea. Tātou loa ele le sao mea. Ia mali e. E lau fionga le tamta i pāle mea. Na ona vatua sa mātou tala whaalotu tele. Whaalotu tele atu ia te oe. E le maulalo ele la iti ele whaingofie u tiu te mwhaiva. Ia, whapena fo i le kapeneta. Whapena fo i taita i le afu. O ana le lana o matamata tua i le tāua o le afoi. O le whamanatu ina o le Anzac Day i Samoa. Ai ele pongi ele i mahara malama le iwa matana whaisa vali ma
fai i la tūna whiangai malaunga. Ai, o le fisitelea, aso malolo New Zealand, aso malolo Australia, ai le aso malolo Samoa. Veterans Day America, e malolo. Tasi nā aso malolo tau. Aisia, e whaataua ina e atunu te tele nei, le soifua ma leola. Tasi le mele au te tau, e leino tau disagree le meo le atua matone, i whafo e pālota i Samoa. Siri siri wala ia. E ele risk o le whaimalanga, back and forth. Tu ia le tupe, wai tu tele la tu afford le atu ma foi mai. But still, expensive for us. Nangata i whafo le atu ma foi mai. Ai a pa ure va lele pe tu la mai se mea po e ono maliu ai and a faina se ola tota si ola tala tatu fai ai a fesili ai sia a pa u se va lele mali li o se to se furu to ro se furu tangata o feno i tangata no e tuli fainga palota no e fai ala to fingerprints no e fai la to me la tala tatu fai mea ele o le risk ele mena na mai ele tua ia le meo le mele o le technology e fa nga e tu fai ti ai le feo ai o le nga na me ia platforms nei a wa isia e risk le meo fa wa e risk le meo ale to ti lo e va le lo va le fa pena le foi la te fa matala ina le va le na watu Australia na le tu Australia e alu New Zealand malo le lona le lo uso matua yo lo le lo te il fam tala mai ya tau me I was one of them yeah yo o au malona grandson le titina lao se manu ora vale le fale ton to nga mela ia a turi nela e o Samoa 5 fingerprints mo fai me o atu pe lan me o vale le pe pa u de vale le por se me o ai la tu e na me and one life cost how much costless lan me tatu fai pe o in pa u de vale le afsi le tu fenga o inga mo kan kasamo nga o kuriloa nga o le nga mele polo i le kawanga o kusamo e fai se fai fingerprints o ai la ka kula ku i mea fai male poto fai male tamai mea o le fai fa mali ina lo roto fai male tamai fa le tu ta o tu ta tu ai share platforms nei ai share technology o le fa mo ia fa fai ngo fie fe ui inga fa fai ngo fie fe tusia inga fa fai ngo fie me uma e ale AI le ngor AI e ai si mo mer technology le ngor konsula lan mea leng to tongi tupe konsula yet nu es Lalolagi. Why don't we utilize these people? Can we? Ia na fa umat fa pena o se yo vai tele e fua isia langa mana o le sivanga fa malie le loto ia manu malola na finau ina ia langa fa fefe ile watu tanga te fa tele ai pa ona langa to e tala te isi le fale ie o le mafau to e tala te isi manatu malangona au al fa pu mo se o tatou tangata Vale e pu mo o le vai mea e pu mo o le vai e tatou mea mena e maua o lea e oki fale onga fa le mafau ngale e ser kuma i lunga kofi e ser kuma ai oki le ola fetu nai na mele to ma fo mata tala le winga na fai le tu le technology le winga to ngi tu pe tele au fainga luanga au kansila le au konsula i atu tofu le atu mena au le yuri la ismai to nga me o le fa nga me by the way it's enough that's it for today Manuia tele Samoa Manuia la ufionga ile au le malo masiafo Manuia ia la ufionga te pale mia le te yo le malo Manuia le pale menio Samoa Manuia la ufionga lunga te tofia le atua iso se
pule laa so se farisa ma so se kalesia. Manuia tangata nu umo Samoa. Tatu tue whelo ai. Isia so iluma. So I fua mai Manuia o Samoa.
Tafa. Just one love in my heart. Always one name on my lips. Yours. Oh